Jennifer ni others. Jennifer ye na Nyankopon ase. Anope nso ye de Nyankopon ase. Se wa boy hu ban kronko. Na menso yin ase wu ha ya nse mfata nke nso ni hona. Ye da wa ase. Nyame nso hira ene nse mpa de bia ye di tu ye hufo. De bia me ka se nyame hira no ma wa hode nsoronko. Ene nyansa ene nimdie efi onu Ewurade ne wo. Na de bia fansempa ne brensa ne nso ye mfantu ye bo ne mfa bi chichiri ye nwe anope da na se ema school fu ema adwuma ye fu nyina ene obi bia o na adum ne muti amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa chwe first say. Me pa chwe mreku ani. Mreku amete won ka che. Bibi aboko de. Oh. Me pa try. Anope ye na Nyankopon ase mreku a. Oh, anope de Awurade ase. Wasadi echa na ochi nyina boni bia nkan. Ye be kan say da na se. Ya ti adofo nyina nso nkan. Amen. Amen. Johnny live on Facebook. Oma share link no now for Robinson to me hwe no pay. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pa chwe for say. Me pa chwe ma Cassandra ni. Ma Cassandra no pay ye na Nyankopon ase. Yo, anope da wasi ene akonya odi amaye. E de obo ade Nyankopon no ase. E wo me ne mabusua brabo. Hitman wo so ne mabusua abrabo. Ye ma me odobru ni ene me ma brabo. Me de Awurade ase. Ene sister Regina abrabo. Sister Gifty. Nana bombo. Me de Awurade ase ene mo abrabo. Precious phone na me de Awurade ase e de mo abrabo. Awurade Nyankopon sa ye ni na. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Me ba je fro say. Seven Brago fi ka se free him fam. Me ka sa fi tabanita. Ara pay na Nyankopon ase kofi. Ana pay ya nyamiase. Ewurade a woso ahwe me ne bebusia foto. Obia ne memba na ne na no waso. Nje ana pay ya na. Oyesu ni heaven. Amen. Calls me on the fancy 0593406565. Hello, good morning. Morning, DJ man. Me ba je fro say. Your family said because I feel sakumono. I don't pay na Nyankopon say. Oh, DJ man, me danya me ase say o ma de party ama ton kan na den so DJ man. Nyankopon oni mwa en wa en onye yakuma sa de man no mo ye umban de ni na ye koni ye ba. DJ man. Unyame wada na sama me wa oni nyame nyaduma Nyankopon ka won so ho That's an I am fancy. I said, I be one of my from where do I have a center? Where do I have a center? Madina, Masalachi, our band, Golf Filling Station up. The Arabia did to me about your alcohol. And I fear that. And I am no Muslim for so I call Salah. And to find a chair where do I have a center? What wants and somebody what's in the say 10? Where do I have a center? What other woman I want to me Freya? What do I say that with the buyer?
DLFM 106.9. Everybody say, I was a brother, I would hear some of Brown. And I know some of what you're here, Ghana Premier League back so. And Krobia Kubasa Sante Kotokoya Kopando. Kosho Moho. Best what I do is that I say, can't get us a Lumba and super natural mineral water. What you good hear some more bad. What my Ghana. I am on the you know whatever. Join you live on Facebook and watch share link it up. I'm off for being so. To me here. You ready to be an pay. And then fear that. And then fear that no pay well. Oh, I love radio. And then the kind of Ubaba. I was a brass for good Yamunsam and Yadeba. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Yo, you don't know, upness, highness, is it? Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports won him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so Kujo Crunch ni. Mamenti boom. Hello, Amade share your son for luxury comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia for feed to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pania. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. One spring it off. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Krama heady. I shall go, Muka go. Well, so I shall go, Bianca to go. Where you DL Power Sports? DL Power Sports. It went there. It jump dead down. Bismarck, I do say, and if you're done, pay what's not so good, you Muslim. And whatever. Mambi say, imagine. Mr. Hitman, good morning. Bibi Aboko, Yes, you doing one thing. Medino, address me well. Address me well. Okay. Sheikh. Abdul. Brahman. Al Sudan. Kwabena. Hitman. I don't fear that. And then you ever call your Beko Juma. Yes. Yes, you ever call your salad. And that's the way it's Pampepa. Who PSC from the once and Kwalan bit to the chase and say, shake it, we see from Saudi. I say, would to be prepared. I don't fear that. I don't fear that. And you're the Yanko Panse. And then you're General Busumeno. That a tosso Edriasam. And Yamiaduma watching the Busumeno. You're the Kwaku. You're the Yanko Panse. A toda near Betna Hanum near the Yanko Pansia. Ye nim the Yanko Pon Ayamayeno. A se Fatasia Danase. Ye sorry how much free you fee. Ye ba, ye take care mu ye court, ye ba, ye ba. Na ye hon amasama. A case rade. Ye danase. We have reasons to thank God. Bismarck, and a the fast sports in the Bra, you be doing come. Voila busianti amraso yare agude mu nsamno ana be somo jumadi kese isu Anidaso Wɔhɔ jumadi asuju awate Godfather and Canada wa lazy miam okonu shake level se wa jini jala bia fita pa ana afi kampono neche enso esosoma no masa na shake no pe ono so hitifia o the gospel no awusu fia panti na de owremu fia dia men Canada ha charge atmosphere no enso charge pan no so jumadi ekoso enso fia amraso Bismarck Kadu se majijwa media agude mu nsam na so be somo kan ketesi Lumba super makacho sa no pa bia obema nsa ka Lumba super ni bi enkwada ni kosko afasho mo bag mu omudidi wa mabobo yenso ekwatratra office outdoor eni ye dwumadi ahodo ebedi ana no pai no me pacho bema nsa ka Lumba super ni bi dwumadi bia eno so eye nipa nkita ondia na sempo ni nipa nhyem die Lumba super na ade soma wo no anim gwase enso ma we no animonyam nkoten na onsatimika enso yade
nkɔmmɔ pina nso bɛsom ɛwɔ dwumadi nso asojua oba join show no live on Facebook a capital D capital 106.9 na ɛsɛ images a wodoɔ no pina yɛde go wonsan so to dwumadi nso na bibi bia kwankase da PSA enkoma Mr. Kwame Afuma defo boa mponsem de hye sanso na Jesse Michael Awuno Disika Brante Kenneth Tata ana fe kwampono oboro ama the fancy Englishman anu nyina kan bi ana yagimre yede agudie mu nsem no enso ebro edino once again besima kedu sai ubetimi afreme man bisi yenhye nkoma na ase asujua ya sha selfie enkofon cross wa mana ne nkoma no ya the latest exclusive nkoma ni na enso esumo dwumadi yesu na bibi bia kwanka no pai ya sha se nra me pacho yofa Europa League matches audio pinato ja na kopiem dia saying na notable results en sakan no eno nso ehun komati Aston Villa trafie eche Salzburg abona kamian sa otimu mienu Basel etrafie ma Victoria Plays en kobo mekane ba ko antimante Celtic trafie eche club na ye fense Utrecht abona kane nan otimu mienu na sanswa ana Red Star Belgrade ne Celta Vigo game no eno nso ende 1-1 FC Basel etrafie ne club na fense Fenerbahce akoti Obia so timisha no yonko kane ba ko gang etrafeche mamu FF bone kanimi no timu bako sanso na go ahead Eagles ene Braga enso ebo 0-0 masa Braga ombe yiro mo esanse enra omma adi ju na adi kan se di boys pop up nya samketwa yade nkomani pinanso sumo na Lille Metropole trafeche Freiburg ebone kane bako antimi anti Ludogorets enso che club na ye fense OGC ni se bone kane bako antimi anti Lyon so che club na ye fense Paul ke bone kane Poli na wan mutimu mienu ana weno aya Maccabi Tel Aviv ana se weno Maccabi Tel Aviv otra Israel ama Bologna bona academy ansa wantimi ante Midtjylland enso trafie eche Dynamo Zagreb ebona academy mienu wantimi ante Nottingham Forest ya juma no watch club na je fense Ferencvaros ebona kana na wantimi ante sanso na Panathinaikos enso ni Airstrom game no eno so ante 1-1 Porto che club na je fense Rangers ebona academy ansa wantimi ante Real Betis and the club na je fense we no aye final Robert Sasha kanimienu final timu bako na star we no aye Stam Grass on the Brand FC so doing them so na Stam Grass she kane bako Brand and team ante club na je fense Stuttgart actually young boys abone kanimian so timu mienu we and so ne annual latest and asempo no exclusive latest and ase we ne notable results yan sanso etimika awa Jofa Europa League in games annual and also told yadin komani pina enso so makachi oba join show no live on Facebook eye capital D capital 106.9 when champion kofitela ya juma no DJ Mario Fra Chichi pa betrase walezi mo MC ina no pay ono ana di juma di no so sumi on Facebook kiti beda DJ Mario say esansa branch opono made makachi we ye DJ Mario power to the bumper ana meeting no komano pa bia ubon say wasore na say wababo sport show no na bibi bia so timi akwanken TV images audio any videos audio voices audio awote o share bi so Facebook no eye DJ Mario power to the bumper ana brano bi onso timi basom yan enso e wo sa dwumadi ne yade nkomani pina so ma e wo dwumadi enso na me no kasa idea Europa League no kopia ma standings saying na nkomati after we na say ade we no eye match day 8 no me patro Olympic no already kan kita 21 points Aston Villa etosumia no kita 21 after club na je fensa Midtjylland tosumia 19 points ana Real Betis toswe na 17 point Porto etoswe num 17 point ana Braga etoswe 17 Freiburg enso toso enso 17 na club na je fensa Airstrom etoswe ade kan se enwotwe ono so kita 16 point mino kaza idea first 8 no enya ya set na kopie ma clubs mino kasa mu kobo playoff no sei no mu komate gangwom sanso na Bologna Stuttgart we no eye Ferencvaros ana fe Nottingham Forest club na je fensa Victoria Prison Rexha Belgrade Celta Vigo Park Lille Metropole Fenerbahce Panathinaikos Celtic Ludogorets ana fe no club na ye fensa Dynamo Zagreb ana Brand FC anti club we amonso na mino kasa amonso kopiem anso ewade e kanse playoff no nankopon ya aduma we be 10 ya menano pay ya no so betojwa yade nkomani pinanso somo ewo dwumadi enso na kopiem dia wo amonso o mantimi qualify say no monkomati young boys wentimi qualify sanso na Stam Grass anonso wentimi ana FC Basel go ahead Eagles Feyenoord Basel ana se we no yes Basel mom ana fempono Salzburg Rangers OGC ni Utrecht Mamo FF ana fe no club na fense Maccabi Tel Aviv
clubs we anso na meno kase omu kofie omu so ntimi anya kwenya am progress na simple no an qualify so ankopiem our first 8 na simple no playoffs na so ye jadi common pinanso so mo our dwumadi enso na nra meno kase club na je fense for na batch in the club na je fense FC Barca the windam so after the game no and day 1-1 nani mo panina je fense Ruben van Persie ono head coach chance de when I fire not rather 85 no that travel here across Spain one so ni Real Betis ana I doing damn so na pania je fense Ruben van Persie ono head coach chance de fire not and right game ni mo no ubonsa ne bana je fense Shakir one etiminya serious knee injury pani kotoge and so I want to chiman to be Johnny show no live on Facebook DJ Mario power to the bumper or the images I would want to pinaso somo one say can jumadi and common yedi na bibi biaswa can to be openino nebana your friends weno eja Ruben van Persie nebana your friends Shakir and medical team no so terminal ato stretch and so amodini pie na amodini do touch line no and openi say ehubenya say ne obetimi a comfort nebano obetimi aka Enquires sam kakra kire ne ba no woman ne ba no so ate no wase se game no see na tie at some point in time be kwa nchan inju betimi aside line ni nyina mu no se utimi stick on to your toes and simple no woman ade aka ne se gidie ene akuguduro nso wie peye eno ye nkomo pina ye saka jade ni nyina so sumo dwumadie so na unsaka de ka onkompo ne kran pone de ba e wo dwumadie so na no ka say de UEFA Champions League no maka kiro sa ade aka se group stage no ni nyina banawie ya after week 8 ni nyina banawie na masa English clubs som kopiem enso our Champions League na say this season o ma boadwuma brutal me no ka say de Uban say Arsenal enso etimi ram first say Liverpool ewram Tottenham Hotspur Remu Sanswa ana Chelsea Man City clubs we nyina so timi Remu eti DJ Mara new number no me new number no ana yadi images awdo no pinaso gu o yes enti obefa sa number no na fe images awdo no wama abusuan so yansa ko Facebook na so eno yan koma fu aba na me no kasa Newcastle United ono kwani the only club ono enso e English Premier League no no de okobo playoff na ukopiem dia masa English clubs no ma cash out brutal Ama Jessica Bruta meno kasa no Arsenal wano ana defense and so UEFA Champions League nim ono enya 48.5 million pounds ana Liverpool no wano sunya 44.49 million pounds na Tottenham Hotspur enya 43.65 million pounds Ana Chelsea the Blues enya 42.58 million pounds. Ana Manchester City so no enya 42.1 million pounds. Ana Newcastle United and so enya dia can say 31.31 million pounds. Entino dia DJ Mario hwe na why justice to Facebook and come on here dino na bibi bia so timi akwankan etimi no kasa dia total no utimi samini nyina apa English clubs so this season omakopiem our UEFA Champions League national omunya 552.63 million pounds. Etimaza English clubs no magiska amakashia bruta na Arsenal amona meno kase omunya 48.5 million pounds. So here amusu break down saying and comment here amu participate alone sempo no omunya kwenya enso akopiem our Champions League national amutimi enya 16.18 million pounds. Ana fe kwampo no win bia Arsenal nya madin commercial say Arsenal UEFA Champions League number kosem no amone the only club amabo group phase me pacho Obia so etimi ashomo even po team bi ne no mo bodrom po no ehun ye de o club athletic ball beji ye Bayern Munich mu nyina beji Inter Milan mu nyina nso ebeji ana fe last game no amode club na fe say curating Marty enso so nti Arsenal me no ka say every win bi amusaka no omunya 1.82 million pounds eno eyesika Arsenal so nya nti 8 games on point nyina no ukabo momunya 44 we no eye 14.5 million pounds no eye Arsenal sika meno kasom saka na ukopiem enso se ne o qualify enso do mani chilema wade cancer run of 16 no enu sikomunya ne 9.56 million pounds ana fe kwampo no omo first place omudi no say in a position bia obedi enso UEFA Champions League face no eno nso so no ubenye sika Arsenal the defense onya 8.5
6 million pounds. It Arsenal there. Wakashia Bruta way. Ana Oki Kani na Boma. Arsenal Siko Nyano. Aya 48.5 million pounds. I don't come on Pinanso Somo. I was Jumadi so. Namino Kasa UEFA Champions League Team of the Week no. And on sweat Timia Toja. Na say now Kopima and community. Aquadana your friends are not totally dropping. On your goalkeeper. And so my club na friends Benfica. Obeka is some last game. Omni Real Madrid boy show Stadio Daluz no. Akwada way any now one goal and simple. The winning goal on Mother Tema. Benfica Madrid 4-2. Akwada way Obeka free kick or did it Bomo and Namino Kazama Benfica. And so create me secure qualification. And I simple no progression. I'm no Kasamu Kobo Plav no. And Tisa Akwada when I'm meeting no come on. And no I'm not totally dropping. And also Otimi Monti go post no. And no I'm coming through about na Bruno Susina Kai Adema powerful. Sanchona Romero. When Romero. And also Dini Juma Adema club friends at Tottenham Hotspur. And our Penia friends at Ben. And no Edini Juma and so the Newcastle. And na Dimarco. And so Dini Juma and also when you Dimarco. One Federico Dimarco. On Edini Juma Adema International Milano. Inter Milano mi Juma Koma. And so Jumadi and so Nakwadana. Your friends weno Shederop. And no Edini Juma Benfica. And na Alexis McAllister. And so Eka Sanchona Tillman. And I feel Compon Lami Jaman Nasdrawia Bana. Wow Pedro. And our Penina your friends Kaska weno Kasper Hoff. Wemo and Penifo and as a players now what you here and Penifo Bomudin said team UEFA Champions League Team of the Week. Yadin Common Pinaso Somo and what you made is yes to be join show no live on Facebook Capital D Capital 106.9 DJ Mo part to the bumper or boy Juma Bruta images outdoor ye ka de toso on so say to Juma so na bibi bia so akwankan madin commercial say na no pay Webe 10 a.m. na UEFA Champions League no me pacho group ade kan say group pair no and so toja na kopiemu dia me pacho playoffs no say ana group parents ne tie ama possible parents ne say ana tie Paris Saint-Germain bibia to dia Paris Saint-Germain teams are likely so be sham no AS Monaco Karabakh and Newcastle United Sanswa and club na je friend say we no Juventus, Ansubetimi Club Bridge, Galatasaray, and a simple Atletico Madrid, and a Bodo Glimpse, no, and Ansubetimi Club it is when I Benfica, and I say Real Madrid, and Inter Milan, and also in Come Fuaba, Jadin Yasuna Atlanta, so no, Obetimi Club it is when I Borussia Dortmund, Olympiacos, and I say Bayern of Leverkusen, now say club when any Koma, Jansato, so Jadin Yasusomo, I was Jumadi Yasuna Bibi Biakon. Etiano pay ye diachide de beto from biana de besomo e wo dwumadi asuna bibi bia so kwankan woni mo pay na ye friend say Unai Emery wono me no ka say de mpanifo enso a shortlist no Real Madrid mpanifo amosi say bibia ntoto din na mpono avora bolowa ono so ni dwumadi enso ankwankan e wo Real Madrid na mpono mpanifo woni nkonsa omo gya na kwan a ono so opanina ye friend say Unai Emery ana nso mpanifo betimi abon din say ne o ma Real Madrid dwumadi no na onfa on bibia on anase we no on tijuma na bibi bianko nkende nkomani pinaso somo e wo dwuma de so na club na je face San Jesu anase we no e San Jesu earthquake omo officially omo the confirmation aba akodana je face Timo Werner Amon said to me, I can't Timo Werner dear. Menuka say, Copium so MLS, my Major League Soccer, USA, and I am Coma, a few about Jadin so Somo, I was Jumadius now Western United, so no, and Tiamete, and I saw Kodana, your friend say, Asa Disasi, Omanina Din Coma do a chipa, I'm sure by the end of this week, dear, Akodano Betimia, when a long Anasimpono, a long proposal, and that's a loan proposal, and almost to the to Chelsea for name, Sakodana, your friend say, Axel Disasi, no, a Bayan Comra, Nan Comedy Juma, and so from Western United, Common Pinanso Sumo, and what Jumadi and Sugana need this year, Aquadana, your friends say, Kama, Din Sulemana, me patron Tiamete, and it's a Napoli, and it's any club na, your friends say, Suma Munano, or Masho keen interest Sempono, and Kakwadano Sabetiakano, on a loan spell. Now, I'm Comamete and say Atlanta Fosidabi, Aquadano Walkwa, now I'm more permanent, interne club, your friends in Napoli, any Suma Mo, Mosi loan, I'm open also Atlanta Fosidabi, Samu Banesa, Moba Fano permanent, and non sonin Coma, a few about Yadini Naso Somo, and what Jumadi and Sonamete, Sakwadana, your friends Alexander Zinchenko, one in Juma, and so the man Nottingham Forest and Tiamete, and they say, Ayas,
Ajax Amsterdam for 1.5 million euros. I'm the aba Arsenal for be no maji akodano ball loan and so not ya mentinti ametinsa akodano and none no pay ya or travel and so akwadia can say Netherlands won na je say club je face Ajax Amsterdam no one mako we no so later sa men say kamedi ni na so so e wo dwumade so enwa Karim Mustafa Benzema amunim say na odi ni dwuma so Saudi Pro League nim club na je face Etihad na Etihad for any alpha te and so our league game na Karim Mustafa Benzema one also catch the head coach say be ya onyi ni din free onyi ni din every match day squad nim ni nyina ne say proposal team no so de betu nanim our contract extension sensem nim no Karim Mustafa Benzema say on disrespectful Asian says Sisiano bona obo Edema club na friends Etihad no omutuano $108 million a year. Na Sisiano mo extend the contract and ideally won yenipa yenyansa ni yanti asemu no and mo extend the contract and mo de sika ni bi kan empo officer awudo and empo ade kan say proposals awudo mo de packages bebre shishem incentives any lucrative offer and mo de ma player no be we de come here say Etihad for na person mo extend the Karim Mustafa Benzema contract no afekura da omo tini wages ne so when na Karim Mustafa Benzema si dabi disrespectful pa ana panifon so yi kire no ana se omo den adi enso e kire panina je fense Karim Mustafa Benzema tie no mo game omne alpha te boy no opanina ntimi antijuma wono ano koka kire head coach no se onyini din enso enfi match the squad nim jedin common pina so somo e wo dwumadi enso na e wo ade kan se Saudi Pro League nim onim club je fense Al-Hilal meno ka se omo bo 18 matches Obia so timi shomo masa club no mo form brutal enti 18 matches club na ye fence Al-Hilal bo enso Saudi Pro League me no ka say Obia so timi shomo sanso enen koma efi oba omo kita 46 points me no ka say omo da first enso e was Saudi Pro League ni menti uya Cristiano Ronaldo na usi akan edima Al Nassr na ne club say enso e compete for league title na ombetimi akwa ho 18 matches no bia ntimi shende ho beten edima Ronaldo sempo na nei ono nso betimi age ade ka say Saudi Pro League ni bi ene yan koma efi oba jede ni nyina ba nan se tema na bedi koma enso kire say CAF discipline committee no omatena assembly so na we ne na Senegal enso ne oman ne fese Morocco AFCON 2025 world anaso we no eye final na etotwa nsensem pin komo pinana na free chire ba nanra me bedi koma enso kire say we best 4 hours na mpanifo zoom meeting ekoso na verdict ne ba no opanina je fense Papi Thiaw ono head coach enso the man the Terangas Lions of Senegal me patcho ye charge no $100,000 nenu ekoda sorry a Senegal man ni nyina omo ba montin omo say omo ya lala sulala omo jije ntoboa $100,000 ana we no $100,000 me patcho kafo enso final penna ye fense Papi Thiaw we head coach enso de ma Senegal no Senegal man so metua ma no omo say omo jije ntobo omo betua ma opani no esan semasa wa bodwuma brutal adwuma dia wa bo say wo de Senegal enso akom African Cup of Nations na wo Jeffrey host nation Morocco sem no omo benya say omo man enyini bottom sika enso fantua ade kan say charge no $100,000 no eno yan koma afroba na opani no so de communicate about bonten wo so da Senegal man ni nyina ase e wo dosron koma dadi a kire no wo mo ama na hu say yes omo tanachi na nkampono charge na se subone pai no omo anyina ma omo nyina nso asupport no atanachi adwene ho se mpono omo mani ntuade a obedo ma se na ni nyina wamu nyina mu no wo se hu behia so no abeyi ni bottom sika no no nso da kotua na se sika na omo gigi se mpono ankomni kwa kotua sa fine no enso awo kafa so ama no se omo fanko omo ni bion ewisia ni nyanka enso fie woma omo hia sika no omo nko amadoye omo nko mwa enu ya nkomo a opanina je fense Papi Thiaw head coach enso de ma Senegal man no enso de atudwa edi nyina sosomo e wo dwumadi enso akodana je fense Imam Asho ono eye player enso de ma Al Ahly team no e wo Egypt na tiamete ene se club bi nso free USA and the proposal by na we na $5 million so mu hia kodana ye fense Imam Asho na Al Ahly for bossa of na gu ha nkofo e pa de chese boy ye okrum wan obi nya $2,002 be na no pre ne che wo na wato ni player wato ni key player we $5 million Al Ahly for na nje
oma bossa ofanagu na we na eya akwada ne ya no se na mo pa meti kromu a US aba omo de offer ba se me kodi me nkwe wo US mabo offer na gu a masa me ma training krampo na match da mo kobo ma join the team no enti omo game over the weekend omo ni young Africans ekobo Tanzania team ni nyina alali team no akodu airport Obiaba coaching staff coaching Obia coaching staffs no Obiaba playing body Obiaba say ye twen Imam Ashua Yeshua kweyenim obeba akweyima yefrena onfa enti reporter mete and say club na finding $320,000 sakwada no metua esanse untimi enya sania mo hu sei enchire club it say alali nti akwada na yefense Imam Asho ono ya finding $320,000 no eyen koma free up yede ni nyina soma ewo dwumadi so na you know Barca FC Barca, when him say UEFA Champions League game on boy, how many Copenhagen since the year 2019 and Leo Messi. Eshe free kick adema Barca sa game no na against Liverpool free kick be boy and so shell penina je friend say we no listen back no me patcho since the year 2019 Barca play a biamo UEFA Champions League and so emo ade can say free kick we no direct free kick and so ento pomu adano no akodana je friend say Marcus Rashford wono anano so timi sa nwade no obeka ni free kick boy and so sheti a club na je friend say Copenhagen ema go no and so anase goals no 4 and so de ma Barca no eno command ye di wo dwumadi enso na bibibia konka na Johan Cruyff former Barca player wodin komo wose akodana je fence Romario winim Romani over Kaisa player we Romario bobo brutal masa akonko Romario na Johan Cruyff adin komo no wose one day omo ho no be co training ana akodana je fence Romario ba na so e ba na office ana coach we dey nkebeya anka this week training dey anka me se kakra me pese me fly ko Brazil na street carnival bi cause one mosuo bi one solo ku bi cause nka me pese me kwa twi esan say me old friend se ba me childhood friend baby girls awudo pina ba ana coach say me pade ba ko pe ho game ya ni Real Madrid dey ko bono say utimi say 2 goals me ma training next week just a week ni nyina de kochu spade de enso Brazil kromo ana osimate enti in the game Barca and Madrid bo El Clasico Johan Cruyff first 20 minutes na kodana je fence Romario wabo 2 goals wo she 2 goals ni we ya be ana coach no enchen na si koji say mawi adwuma no wasi coach say mawi adwuma no 2 goals na wo kan na mawi 20 minutes ma prepare mawi adwuma no enti ebe ya change me sense the next 1 hour me flight A2 El Cobrazente no eyan koma Johan Cruyff one your former Barca coach ono so da tujwa wadi san koma we enso da fra akwada na friend say wo ma wo ho yede ni nyina so somo e wo dwumadi esira bibibia akwankan na akwala na je friend say Rafinha where Barca player wakodi koma one we no eya sofa score for and di san koma na yebusa Rafinha say last season Ballon d'Or 2025 Ballon d'Or no empo se Rafinha anka ureti ho Ballon d'Or nanka ehifa ana wo hwa anka wo do ho bato wase masa me se fata sempo nanka me je Ballon d'Or no essence wo hwa performance goals contribution metimi enya ye good season pa me nya ye na even first 3 mpo me diamam no wase ni bufu brutal wase ni bufu ye essence djuma di odi ye modern boy last season aba na mpo no Ballon d'Or no ono ni nti ono so first 3 ye ntimi amodigi no o se aha no papa na wenyina chi no last season Rafinha nya 57 goals na be 57 goals appear and also when a contribution 34 goals and 26 ade can say assist enti Rafinha last season boy juma one Ukraine na La Liga best player of the year and afempo no 2 times waje sofa score player of the year enti Rafinha and kwadi san komano jadin komani pina so somo e wo juma de so komano de nka pina na wa na so emre no kwa na Friday won kane wu ne baba enti yamfa manane komano yamfa somo ayenda ho sima na fe yamra efisam no yamfa masomo
right abusuanti yegusu sinkonya so yade agudi emu nsem na esom emre wiedu yade local tidbit no enso ebema wo dwumadi kese so na wo de kompokra ne de ba maka chwa dada so obadwane show no live on Facebook eye capital D capital 106.9 won say to dwumadi so DJ Omarion power to the bumper wono na say odi images awudo ne sugu won say kan enkomo na yedi no enso YouTube ni Facebook ne so ama bibibia konka na over the weekend games awudo pina ho uko PM our Malta Guinness Women Premier League na so dia saying na onkomate na game ba ku beto 10 am ya me pacho Ali Muhammad Sports Stadium no Northern Ladies and Kumasi Sports Academy bebo sanso na nyankopon ya aduma do china games awudo pina so ho yede ni nyina so so aduma de enso FC Savannah ebe trafie enso Tolona Strote no ni Northern City Ladies abo sanso na Ashtown Ladies enso Bantama Strote no one ampem Dakwa Ladies bebo na pacho ko PM our Techiman Urban Park dia I wanna for Royal Ladies enso ni Tamale Super Ladies bebo na game eno so be koso between Dreams Ladies enso ni Prison Ladies no and 24 to game na shija anase omatu asheda eno so ni nkoma akrefi oba yedi ni na so so ewo dwumadi enso ema onse kan nkoma no pina yedi enso dwumadi enso yanko PM enso Saudi zone aso ya eno so nyankopon aduma do china ana game Saudi pina toja Oak Ladies we no house of folk man no on be trefi opobi man nomini Lady Strikers abo sanso na Johnina Ladies enso ni club na ye fence Azakes Ladies babo game ni baso ewo Anteku Astrotev na patro Samates Ladies no ene club na we no Halifax Queens omonso babo ewo Century Arena ana Police Ladies enso any Army Ladies game ni baso enso Alajo Astrotev ana fe kwampono Epiphany Warriors enso ni Soccer Intellectual game ni baso ewo Madina Astrotev nyankopon ya doma eno Monday enti we ni nkoma fi oba yede ni nyina so sumo dwumadi enso ama on seka nkoma ni pina ye seka anopa wo dwumadi enso na yenko piema enso ewa Ghana Premier League na so ye na watwe wie ya match day 21 ana yekwe ye fi wono ene mepatwe ne duai uko piema enso Dr. J Sports Complex ehona Nations FC etrefia tunensa enso da fra league leader so bueno Medium Sporting Club game ni baso 3:30 PM eno ye nkoma fi oba yede ni nyina so sumo dwumadi enso na nyankopon ya duma do china yebe 2 games afio club na friends say we no Heart of Lions on betrefia Okpando Stadium no matomsa enso da fra Godfather Mr. Hitman team no Kumasi Asante Kotoko Metema Krobia kuma pima baba fa fueno fa blos omo enkoma na yedi odwumadi enso na bibibia kwankan na Nations FC no betrefia awani J Kraku the second sports complex no so tonesa da fra club na friends Dreams FC when nkoma kakra nsu fi oba yedi ni nyina so sumo odwumadi enso na Sunday games awdo pina so betojwa me pacho University of Ghana Sports Stadium no club na friends Accra folk the Continental Club Masters Obia on betrefie no mani Beche United abo Karela United betrefie awa Liu Muhammad Sports Stadium no ni ho United abo Bibiani Ghosters betrefie Bibiani Dance Park no ni Swedro Oblak so da windam so Adriana FC enso betrefie on na Jimambadu the first park no ni FC Samates 1996 abo na Paseke Holy Stars no betrefie AAK the second sports stadium no ni club na Jefferson Brekum Chelsea abo na Young Apostles no ebetrefio Wenchi Sports Complex no ni 11 Wonders abo weyan so ne matches awudua na otwe wie etwagu enso Ghana Premier League ni week 21 no yedin komani pinanso somo ukopie ma on league standings na after week 20 ni say na unkomate medium ready kan ekita 43 points Kumasi Asante Kotoko Metema kuma pema ba 4 blocks na medium nkomo omotosu mienu ekita 35 points Adriana Oja omotosu miansa ekita 35 House of Folk when Continental Club Masters Phobia. I never said that the bones are fully rotten. Well, the bones until the bones are fully rotten. House of Folk na me do amunkomo. Almost a fourth position. I'm no say. I'm 35. FC Samates 1996. I was 34 points. And so a fifth position. And I be very ghost as no. I was 33 points. And also I was there cancer. And also a sixth position. And also I'm coming through about uko piemo asio dia sene and community. Me patro club na. Jefferson Baseke Holy Stars no. Or 16th position. Okita
23 points. Na Hoho United was 17 position okita 20 points. Ana 11 wonders no after week 20 still. The numbers no a single figure or 9 points that is 18 position no. And so then come a few about yadini nyina so so mo e wo dwumadi so na Mr. Ket Edwin Simon Okraku GFA president ono kroya esa second vice president eso okava so na wakodi nkomo wachirechirem oye dwumadi ama Ghana Football Association osum gaman Ghana sompa na fe kwampo no wasa som ade kanse kaf no wadi nkomo kakra yentie Mr. Ket Edwin Simon Okraku. Love and my passion for the sport remains undiluted, and therefore I'm always able to find the right level of energy to execute my role and my job. My job is to serve football, and wherever I find myself, I give my utmost best. Serving at the highest level of football on the African continent has been an eye-opener. Obviously, it is my first time. There's a lot to learn from the strategy space. Young Ghana Football Association president osa second vice president kafa so no so edi sa nchishaya yadini nyina soma na owi o said nkomo yabusa ne say Mr. Kete say Ghana Football Association aso o term no ba we ya o beto aso ba kwata term na yen take it. So to answer this question, I don't know whether I want to continue, which I don't know. I think that it's a subject I don't want to think about now. We have a little under 2 years to go. This is a long time for me to make a decision. I've had a chance to serve the Ghanaian game. I took over football at a time that Ghana football faced the most challenging period ever since football started in our country. Henti yano Mr. Ket Edwin Okraku ano no so de sankomo esome ewo dwumadi enso yanko yamfe ani nso nchirem ewo Access Bank Division 1 over the weekend games out do pina beto dwa mepacho kopiema o zone 1A say na community ochina ye be game ba kwafi ano ya Tamale City enso ne Yape FC na Sunday matches out do pina o Sankara Nationals in Northern City bebo TF Exponential ne Wapa bebo sanso na Boga All Stars enso ne Real Tamale United bebo we enso ne matches how do I to ja and so our Access Bank Division 1 Zone 1A yadini nyina so sumo dwumadi enso na kopiomo Zone 1B say na community we no Sunday matches Brekuma Arsenal any WB United bebo KC Academy and so any Techiman Liberty bebo Mighty Royals any VC Warriors bebo na man dia I game ba kwafi o Doma Unity ni Lagos City and so ana be windam so yanko PM and so Zone 2 say na hon community Sunday ana games how do pina and so to ja Rose Park FC any Ebony bebo Sky FC ne ebusia drop sanso ana insuo pon Fidelity and soccer intellectuals Elmina Sharks any Police National Future Stars any Seshi All Stars FC Saweno FC Ashanti Gold of 04 any New Edubiase UCC Youngsters any second 11 wise and a Monday game back so Park Academy any King Fighter no yankoma efi Zone 2 oba yadini nyina sosomo yanko yamfre ani su kopiem I Zone 3 yes inti DJ Marion power to the bumper makatro ye kan so de to so when on Saturday games out do pina ho Accra Lions ne Wafa Sporting Club ebo Great Ambition in Starlight and FC Nania any Sempefin so ebo na Sunday games out do pina and so Golden Cake any a Trump Divise Home Stars and Sune Hackler FC Great Olympics and na God and a Golden Warriors any Posit na Mante game back or United so True Democracy where any games out do Access Bank Division 1 me patrona otwe wi anu su toja yedin komani pina so somo winim say World Cup 2026 ya Ghana ye Kobi na ya head coach Otto Addo na masa Oboduma Bruta say Otto Addo o ye to on nam ye players ni so enra me patro Champions League game to Wednesday Villarreal a game on boy Otto Addo ko share Thomas Tepate assistant captain and so Ghana Blasters so Koshiano e tu join show no live on Facebook we bon say omfoni da yes oni na din koma kakra and no so yan koma fi opa yede ni nyina so somo e wo dwumadi enso na kwadana ye fense Majid Ashmeru and koma mete and say Belgian club ye fense Real La Louve
me patro we no a long deal akwara no watimi akọ signing ti udwane show na ya subonsa opanine so dawa ya de enkomani pina so de somo e wo dwumade so na Botswana omo club akwa we no je fene se Club African United Sporting Club rather anti omo side je fene se Nico United Sporting Club omo nsaka akwara na je fene se we no eya Ebenezer Ofe ono edini juma edima Nations FC and commander dudwana na nkewa na so emene ko yes Godfather tenase makachiro say na kanewu ne so ba nti Godfather say no o say say elevation no etimi koso nti na yi o join the show no live on Facebook a ubehu opani a ene ne ho komo no eye Sheikh Sudai Kwabna Hitman nti Godfather wenya tenase nti agudie mu nsem ni nyina no anopa yem fancy Lumba super dama ana omoso asene de agudie mu nsem no ede eso mo anopa yi midino ede besima kadu sai ubetimi afreme man bise Godfather Bismarck nti o se kotoko ya boda ben mo bo china nyam ya do mo china ne Pando Heart of Lions moko ye kwa we on voter Yebekwa kwashe. Okay. Yebekwa kwashe. Yebeshe. Mate, me da se papa 106.9 join you live on Facebook. Wo dey mun sam ana Bismarck edu say e bro and ana pay wo DL 106.9. And if you da enkomo bebre wo honom coming up next. Major stories making headlines international. Daily Score Wakra Tamu Botswana no pay ye de bro. Nshaba kojo sami bi atena say. Anidaso Wɔhɔ Obia.
106.9. I was there with major stories making headlines in the national dailies. Wakata na penny na baba bega. Banyami aduma watching wasun kokro kwama nyokuo. New patriotic party. Kwa kotraba. Are you on flag bearer? There's a senior way in your behu chale. I sure about what you sabi. I don't pay what I said. Take it easy, take it easy. But I want to me and Monsieur Lumba supernatural mineral water. There was sachet and your bottle. Expired every form. Just get a grip. You might be a woody upon to be a water. Weekend a year now, your wedding away, party now, ya. Your Lumba super and your dissever. I buy strap back quadro some be at Nasi Mariana Femima Quadra Quaba. Now, and if you don't pay, Kowakra Tamu Boswano. One funding na ready for. Open imagine. Yeah, me just so back over. And open what to say. Yeah, me ado me way. Did the Yankopon say papa. And then they fear that. Yeah, sure. On se kakra ye shall see a general bush me day decay. And I dare to swear your son. And Yamia do more china. Pusumi ye de query ye. The Yankopon say papa. Yeah. And open once again, me Samuel Kwaba. Me just so. Ediaba Anidaso Wɔhɔ Jumedi so. Also at times you can't cry more than the bereaved. Atwada say a year aba and I said the idea to no. Wa wotin chen won to me nsu enchen dia idea to no. You can't cry more than the bereaved. The idea was here sharing so papa. Ko ya na pe na me ne atie for edi nkomo. And as someone here can say, let your focus be stronger than your distractions. We should let our focus be stronger than our distractions. The esi when is no. Minim say a how beba, a mania beba. Yes beba. Yes one what you say. We be crampo at times. We be our ben wa we free one kasa wo camp. But make us menene na minimum no. O sami bi. Makasa on one year sami bi on 1 year. DJ Mario, me say menene na tifie. Menene kwa sorry. On 1 year. Be kan sempo to e dia fa home. But sani amani nyina mani mbu wa bem. The moment we be lose focus every the opesa wo ye ho no. Na otamfo anya wo. Aswachi bia ebo wa brabo mu no. Don't lose focus. Wani enko wo focus ho. Botaye a wo de asi wani so. Wada ye so wo tiri mu po. Eno na wasa wo wani ko ho. So let your focus be stronger than your distractions kwa yo. Right, back up Bramina say and ye nyina yenim. Sa abrabona ye bono. Se wutum de kana obi pamo a. Wo na wonim ba bia wani kira wo kro no. The little mistake a be ye no, enipa ne nsa be kan. Enti ye wani pa bi wo mtoto abo. Ebe nipa brabom. Sa abo toto no. Sa wo ma wadwen de akira ebe distracted. Maybe a person no e ma won focus enko. Enti sa na ma ne nyina nso yade eboa e ma enipa bra bokọ nka ne. Se wo bo bla na sa ne ma no so amamu a ebi wo ha na ya me bi hira but won hira na be chance aba. Yeah, me am de metade me ho ye nhweso bebre. Ne ma bebre ho enipa bi de me fa mu ma no etimi strengthen me e pushi me de me ko ba bi a na ebi kura na meduru ho kwa na menya nduru ho data mo no. Enti ye bibia ye friend say atamfo wo ya brabom eboa nipa se wutumi nya atamfo wa brabom na eba ne sa na wo hu kwan ye say fast to anamom na ahye woden atamfo dodo na pia nipa to nhirem. Okay. Enti nima bia e distract wo no sa ade no se wutumi di ne so nkonim a e de ekọ the next level in life. Enti ese se de bia no wo make sure say wo de no wo masa na ma no wo ma ho kwan mani ndi enni hine wo so. This is what so. Yem bebre na wo hwe yan walwe ye adwuma mu ni ma pi na ka ho a ye distract. Yese ni ma bi wo ho no ma kobra ni mfa na ni kura nya den ehunu omfa na ni ehunu
but obi be kana bonten we so mu saa obi equity obi anu asem sema make so ne ku na gyan owie no okotena fi no hu saa asem ne ntesa distraction ni bi no wonu no hu se minimum anka dem ye nkamanye obi ne mpona nanam obi akotwa nkontompo akaka bibia fa oba no ho ma be ma na dwalai akopapa no sum one na gyan ekire no o mane ni ba na ho saa asem ne ntesa no wonu no ho isi nyoma bi wo ho no ma ye ma ye ho kwan ma no enni yesutumi ana enni hini we ya brabom mitiwe mebra mebo no chama memfa ho that's me dia mepe ne dia meka se meye no de obeka na bonten me mekira se me bibie no ho a meto no obi ya enya impact o me so sa ono obeye de o pe ba memfiu yeah nti ese obi atumi enhu se aha na meko nti ha na wokọ de a wo na wokọ kwan de obi beye wachire de forget in life man ene ye wo this is na wo take sisi waso de obi apese oye bia onye wo ene wo ye wo life because o ma ye tim ni so obe kan bi like obe she no ma bi nso a obi obobra ogidin wo Ghana bi ase wokọ nanim bia no all of a sudden na wabenya vulnerable to the society na enipa shas ye cancer mbone gu nanim ase unse Ghana ha no ye ka no kre paade a dodo na ani sa de oya na osota krache wabrempo bia no won makojo wasiso wo Ghana yenka no ho asem sa na ye yete se won hu se waba lamlight ni mu se wasi baabi a se wugi dimpe na ya shas ye sa na o man ye isuban ne sa na tie that is the truth isuban nyina no enti se ba ne sa na aka so ade we na nti a baabi a se odu no wundu da enti forget on mo bi anka de obeka na ko wanim focus enti sometimes aya yem papa wanya ne baby ko yankopon fa ne kransie manage ne ho bebre wo kwan ofa so bon bra or your reserve type onkasa no matter what o de opa ye de obeye kan de obeka emfa like otekura wonte enti wa ya na wa bra po baby at enti de bia nso sabe the best answer to answer your phone no ni say obekipti obekip mute umfie no 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 ade aye no ho wi ade so ya ne se obi di watem obi kan sambone obi distract na wamfie no eye ya sana hwe so obi sine bo so obe haw na wo ya na wonka bia ohu ye na hisi na obi a it is up say within kunim na utumi stay focus there so obi distract we ja no ono wa prepare no hwe na wamfie na bo nsa fie na ono wa hunu say like o ye look so stupid because ade a we ye say I say oba ne kunu ekun because ye tahu so o ya so obeka bi wanka bi bon se feel like eya ne ya sanete enti obi distract we ja na man nya onyire no ho nya adwuma na so ko wani ma ohunya hu ni say attention no so pe obi jan ampa 106.9 36 minutes after 7 ko wakrata mo boso no ebreni kwadwo sami bi atena se Right back obra me na wasa no pay na yemfa nchia me yetifo mutie no pay na ye na wono mase na yemfa ebi ematwede ampa Nyankopon bobolo boade se enen so ode yenkwa ache yen anopen sema hodo ni nyina ko akrata no e de abansam ne de bebire na ekoso e wo mayi ma nsamtwerefo akofa ko akrata hodo nso e de abam na yenhye ko akrata moboso na se emfri daily analyst ko akrata ndi bi abam na osana homna ni say without fear or favor no asem ne ba o kan se de tie omrebra so na wo kan onsure kire nso na asem a so okura kata na nim a ode ba ye kire mu am MPP decides tomorrow enti make say MPP amayoko Yakopon ya adoma e kina da ebeye opepon bo so ma ye wo mu yi ne da eteso aduasa ba ko emfempi mienu ne aduonu ensiemum na ormo kwa akoto aba na bana mokoto no mkwa akopa nipa obetimi aye franketuni akopere omampani akonwa Yakopon ya adoma emfempi mienu ne aduonu nwotwe abato a oman ye nyina bekwasine nim akwa akoto no efrise se de tie bia ne mfie nan so ne to abenti Yakopon ya adoma emfempi mienu aduonu nwotwe nso ebeye afito anase abato afia ebekwa akoto abenti empia mayoko no bekwa kusi ginaye akwa akoto nipa
wɔno bɛpɛ sɛ ɔbɛda amanyɔku na no akɔpere ɔmampani akonnwa na kratafa ɛtɔ so mmiɛnsa ne ɛnan no ɛna ɔde onipa a ɔmotu frankaa no emu mmienu mfoni abɛto ya na ɔde yɛn papa aka ne Ascent Central Mahyɛ Bedwane Kennedy akɔmprɛko ɔhene Japan mfoni da ha saa nso na aka ne ɔman Ghana mampani ɛbɛde akyire ɔno kura ya ɛkɔpere tumi ɛwɔ MPP amanyɔku ne din mu ɛwɔ mfimpi mmienu ne adunu nan abato mekyerɛ 2024 ɔna ne ɛyɛ MPP wɔnom presidential candidate ɔkɔɔ a nneɛma amfa ma no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia Symphony da ha na kuakrata ne kyerɛ mu a emu akyɛ ade ne mu akyɛ ɔno mu kyerɛ mu sɛ de ayɛ no saa ne bɛyɛ Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ne Kennedy akɔmprɛko emu baako ɛna abato ne kopɔ yɛ adom a obetimi edi mu nkonim ɔmo aka ne nyinaa no ɔmo ba akɔhwɛ bi ɔmo de ɔmo ho kɔkyerɛ mpanimfoɔ na ɔmo kɔbɔ ɔmo ho dawuro na paa sɛ nkonimdie deɛ wɔn mo nka ho koraa a kuakrata yi ɛde ho amanebɔ ɛde aba na kwatafa no ne fa ɛwɔ soro hɔ pam na ɔkyerɛ mu a MPP ɔtwɛtwɛfoɔ panin fifi fiavi kwatemfo ni da ɔna yɛ ɔtwɛtwɛfoɔ panin de ma NDC kyinɛ amanyɔku no na ɔde nsɛm ato dwe kyerɛ mu a NDC ayɛ nhyehyɛ sɛ yankopɔn yɛ adom a ɔpanima bɔsome a ɛdi anim ɛwɔ afiwe mu ne da ɛtɔ so donkron mfempem mmienu ɛne aduonu nsia mu no NDC amanyɔku no ɛbɛkɔ akɔto aba ɛno no bɛyɛ wɔn national delegate conference ɔmo akɔto aba na wɔnom ayi mpanimfoɔ mbɛda amanyɔku no ano toto nneɛma na ama NDC amanyɔku no aba bɛyɛ krabɛhwɛ na senior man ɛkyerɛ mu a yɛnka nkyerɛ nipa ahodoɔ a wɔnom ɛsom na wɔbɔ adwuma yi akyɛ pa wɔn bɛkɔ bɛdɔ sɛ wɔn bɛtumi akɔpere dibia ɛwɔ NDC kyinɛyɛ amanyɔku no mu sɛ wonim sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama na manwo mu no ɔde tumi bi ama wɔn sɛ meka sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ bɛdi akyire ebia meka sɛ woyɛ director ɛde ma adwumakuo bi woyɛ ebia na meka sɛ woyɛ MC anasɛ DC ne adeadea kyɛ sɛ wɔn wɔ term of office no ɛyɛ ade a abanyafo adwuma te wɔ soma akɔpem sɛ aban na bɛyi wadie sɛ aban yi wadie na aban no wɔ so nko adeɛ sɛ wote hɔ ani ɔkyerɛ mu a mo saa nipa no sɛ ɛbrɛ ne ba bɛso na sɛ womba bibie nkrataa mu atɔ na wakɔfa na wode akɔ sɛ wogye tumi sɛ wopɛ sɛ wotu franka na sɛ wogye dibere amanyɔkuo no mu a agye wode wo dibere no to hɔ nom bɛyɛ bosumi nsia akyi twɛn bosumi bɛyɛ aka bɛyɛ bosumi nsia ɛkɔto ɛbɛakɔfa ɛbɛbie nkrataa mu no firi fa wo dibere to hɔ sɛ woyɛ minister na watwerɛ nkrataa kɔma a ɔmampanin sɛ ɔmampanin firi na ɛkɔ adwuma no mentumi nyɛ bio na wode wo dibere no ato hɔ nom ɛfiri sɛ wopɛn di sɛ amanyɔkuo no mu position ne sene sɛ wobɛsom ɔman no na wode ɔno no ato hɔ sɛ woanya ne saa nya de bɛma ɔkwan mu akɔyɛ sɛ adwuma no saa nti ne ho sɛnsɛm nti sɛ wode to hɔ wie na sɛ wobɛka yɛ ɛyi chairman sɛ wobɛka yɛ ɛyi senior man nsɛ ɛyi napo sɛ wokae sɛ na ɔyɛ wei energy minister anaa meboa ɛna Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia sɛ ɔbɔ ne din sɛ ɔmɛyɛ ne vice sɛ wanyɛ adwuma no bio bɔ din a na wode ato hɔ wobɛka nso a Alan Kodwo kyerɛ manten na ɔbɔ adwumaden sɛ industry ɛhɔ na ɔhwɛ asɔyɛ ɔmfidi dwuma soɔ ɛyɛ yɛ MPP amanyɔku no bɛbie nkrataa mu ato hɔ sɛ mokɔfa ɔmo nkrataa nkyɛ biara na ate sɛ wasi fam ɛna wanyɛ adwuma no bio ɛna mokɔto aba no so a ɛkɔtee ne ho ne adeadea nti ade no aha na ɛmu ɔden wode wo dibɛ no to hɔ saa na mokɔto aba na wanya na wobɛyɛ nden ɛbɛyɛ hu o waso bɛyɛ hye paa o sɛ DJ Omar Wɔhɔ na bia ɔmampanin ayɛ ne minister na ɔmo bie nkrataa mu ato hɔ sɛ dibire bi bɛnti kɔpere bi ne yɛ sɛ fa minister no to hɔ na ade ato hɔ wokɔɔyɛ a aba no so a wanya ɔpani na sɛ wode ɛdɔbɔ salansa waso bɛyɛ hye paa o yere bɛdwa wo paa o nya sɛm kuma o nti deɛ kɔ so no nti ɛndi sɛ amanyɔkuo no woapɛ tumi no mesrɛ wo fa dibire to na kɔpere tumi amanyɔkuo no mesɛm sɛ amanyɔkuo deɛ sɛ ɔmo kyerɛ hɔ de o ɛhɔ yɛ dɛ ɛhɔ nya danko bɛtumi de dibire ato akɔpere na ɛyi agye yɛfɛ ne sɛ OSP de nsɛm aba o ɛyi kisi agya bɛn ɔsɛ na so ɛyɛ na ɔmote maa no asɛ nipa bi tata ne saa ɛdeɛ ba adeɛ attacks on OSP and undermining anti-corruption fight ɔkyerɛ mu asɛ de nipa bi tata no ne adeade no ɛyɛ saa ɛma ɔko a wɔko sɛ ɔbɛboa na prɔ ne kankan ase atu no ɔntumi nya adwuma ne sɛ deɛ ɔpɛ so ɔyɛ mama sɛ motete no too much wototwe ne so ɔwea nam ɛmoa no koraa ɛne papa yi abie n'ano a wakasa ɛde afa ho
na GJ nsɛntwerɛfoɔ nka wɔm kuo yɛ president ɛyɛ me wɔfa Albert Kwabena Dwomfo akasa na ɔkyerɛ mu a na GJ yɛ nkyɛ wɔn bɛfrɛ nsɛntwerɛfoɔ wɔn bɛfrɛ nhyiamu kɛseɛ pam na wɔnom akasa de afa asotoro a nipa bi ɛbɔ nsɛntwerɛfoɔ wɔ manyim ɛna ɛwo yɛ ni ne yɛ pa usum left and right na wɔn niso apa wo manches ɛyɛ ade ɛha adwen enti ɛnkyɛ bia wɔnom bɛfrɛ nhyiamu kɛseɛ pam na wɔnom ɔmom ka biewom na wɔnom akasa de afa ho afiri sɛ ɛkwan ahodo a nipa bi di nsɛntwerɛfoɔ fa so wɔ mayimu no ɛdene edu baabi a wo ka no kora pɛ na yɛ den untumi nka because wo pɛ sɛ wo bɔ no ma ne kɔ n'anim a wobɛka ya na wabɛyɛ tamfo na menyuko bi bɛtaataa wo opani bi wɔ hɔ no bɔ hunu sɛ asɛm a woka ne yɛ nokorɛ nanso no nduane bɛbɔ ne nti na ɛsɛ otwa squad ma ho ne yɛborɔ kokoam ɛne sɛ ha nsɛntwerɛfoɔ no nti wɔmbɛfrɛ nhyiamu kɛseɛ na wɔn aka bi ama yɛn monyɛ ne ntɛm na threaten ne ehunahuna no dɔɔso ɛma nipa pii ntumi nka nokorɛ ha adwen yɛnkɔ piem ɛwɔ the delegate kuakrataa de bi nam na the delegates kuakrataa no akyerɛ mu a who leads MPP 2028 it Bawumia Day ɛbɛyere sɛ bɛnta katafa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna ɔde abɛto dwa sɛ yankopɔn yɛ adom ɛkyena da MPP ama yɛkuo no bɛkɔ asinanim akɔ akɔto aba na ɔde mpanimfoɔ a mutu frankaa no nyinaa mfoni de aba ha ɛna sɛdeɛ wahyehyɛ no no wayi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ɛna wɔn mo ahyɛ no atadeɛ fitaa na no space ɛhyɛ n'anim kama ɛna wafuo di ne arms ne nsa yi na ɔde agu no bo so kyɛ sɛ wɔn se Bawumia tumu da aba no wadi nkunim awie tumu da koraa na we ha hompo ɛkyena wopɛ koraa wokora nto wo deɛ na pɛ wɔbɛ bi tena din na wɔn ankoto aba no na wadi nkunim dada na aha no sɛdeɛ wɔn ahyehyɛ no no wɔn de engineer Kwabena Japan abɛhyɛ Bawumia nkyɛn na yɛ second ɛna wɔn de Dr. Osayew Adutwum aka ne ɔsoafoɔ na ɔhwɛ ɔman nyɛ homesua so no kura yɛ bosomtwe ma hye bedwane ɔtɔ so mmiɛnsa wɔ ha ɛna Brian Echampon aka ne ɔsoafoɔ na ɔhwɛ ɔman yɛkua yɛ so ɛna Kennedy akɔmprɛko ɔhene Japan ɛna ɔmode na betwa to wɔ ha nti ha no sɛ dɔ ma hyehyɛ no no minnim sɛ saa na bɛkɔ so abato no mu asa na ɔmo hu no na ɔmode abeto hɔ nti no ho nsɛm so na waba yi na ayi obɛkae a yɛn papa kisi agyaben ɛbɛyɛ bɛkeka nsɛm ase o aka ne ɔman Ghana yɛsa na ahene ana yɛ foto samfo former finance minister yɛn papa Kenneth Oforiata obɛkyina papa yi edi Ghana sika pa bɔ man kuro no a ɛsɛ yɛtumi kyɛ no na yɛgye sika na yɛde bɔ man ho bram na wo kyerɛ mu a mekɛsɛ no Oforiata ne trial no kyɛ sɛ asto wade no ntumi nkɔ n'anim ɛno so ɛnsan n'akyi na aka nsɛnsɛmɛ ne nyinaa ne sɛ senior man ne kyerɛ mu a ɔpɛ more time ɔpɛ more time OSP so pɛmrɛ na ɔde ayɛ adwuma bi okukua mu a nti ne so ne ho asɛm na waba yi akua krataa yi ɛde aba abɛto edwa na MPP bans national security from presidential primary nti NDC MPP bans national security from presidential primaries nti mika say MP am yoku no ɛho ahobɔmmɔ nsɛm ana mode abeto dwa yi abeto dwa no to mbɛsrɛ sempenifoɔ mo ana bibia ntodi na supreme newspaper de biaba supreme newspaper kyerɛ mu a delegate go for Bawumia na mode Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia na omasande number 3 #3 let's win and rebel for victory 2028 nti Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia mu kyerɛ mu ɔno a ɛna ɔkura krataa de ho nsɛm abɛnte agina abato no kwawe na Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia di nkunim ama ne nyɛ obia nwanwa sɛ de krataa no ɛsie no no na Ghana police has exclusive mandate to secure MPP presidential primary enti wei ɛyɛ MPP amayoko no wɔno mpenifo de abeto dwa sɛ yɛnka nkyerɛ ɔman Ghana apolisifoɔ sɛ Nyankopɔn yɛ adom ɛkyena tumi ne nyinaa yɛ modea amayoko no obiara de ne nsa agu n'akyi ɛhwɛ mo sɛ mommoa na ahobammɔ nsɛm ɛnkɔ so kama ɛmfa ma MPP abato Nyankopɔn yɛ adom ɛkyena da no ɛbɛto dwa enti ɛho nsɛm ɛna abɛyi yɛnkɔ pie mu ɛwɔ di catalyst di catalyst kwa krata no ɛde nsɛm aba na okyerɛ mu NDC unveils 2026 internal elections road map
nti MDC amanyɔkuo no na hyehye awdom de agu akwan mu de fa mfempimi ne aduonu nsia mu wɔn amanyɔkuo hyehye awdom pɛso mo yɛ na afi abato awdom pɛso mo to yɛ nsakire mu mo amanyɔkuo no mu no hyehye ahodo no nyinaa no na ndrada amanyɔkuo no otwatwerɛfo pani yɛmpapa fifi fiavi kote ndrada ɔde ɛho nsɛm aba abɛtudwa yɛmfirim na yɛmfi ani nkyerɛ mu ɛwɔ the chronicle ko akrata no de bi abam na wɔkyerɛ mu a delegate to officially declare Bawumia Fragberia Moro nti ne ho asɛm anyen ɔmo kyerɛ mu a sɛde ade no korɔ no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia abato no MPP amanyɔkuo no bɛsi gyinaeɛ pa de ama no ma aba no wɔtumi de mu nkonim nti mo nhyɛ no nso ɛno so ho asɛm aba na Bena Champon eka mpanifo awdo mo kɔpere tumi ɛwɔ MPP amanyɔkuo no dim Nyankopɔn ya dom ɛkyena da na wɔkyerɛ mu a ade ba kwan wɔhwɛ animu sɛ MPP amanyɔkuo no bedi kan adwen ho no ɛyɛ nipa a sɛ odi nkunim a obetumi ɛde koro yɛ mapa aba beto amanyɔkuo no mantem na boa na wɔn atumi ahyehye ne yama kama na Nyankopɔn ya dom a mfimpi mienu aduonu nwɔtwe abato mu no amanyɔkuo no betumi ɛde nkunim na wabɛgye tumi asom ɔman Ghana sompa bio na wɔkyerɛ mu a wohwɛ nipa ahodo a wɔnom ɛpere frankatubre akwapere ɔmampani akomnya wɔ MPP amanyɔkuo no din mu a ɔno nkuto na wɔda nso a kyerɛ sɛ wopɛ nipa a ɔmpɛ ne ho asɛm kɛsɛ ntwi ebi nto no ana ebi mfiri ne camp ma da ɛyɛ ɔno ti deɛ do ne deɛ ɔbɛsrɛ sɛ MPP amanyɔkuo no mokɔto aba na monkae no sɛ mopɛ nkunimdie ɛwɔ mfempem mienu aduonu nwɔtwe abato no na mo pesa amanyɔkuo no kɛbom mapa bɛda mo ntam de a ɔno nkuto ne nipa obetumi abɔ na sɛ ne suade hunu no ɛtimi abamum katafeta so miensa ɛwɔ the chronicle ɛna de ansɛm wei ɛde ɛbaeɛ na the custodian so ɛde nsɛm aba na wɔkyerɛ mu a MPP kingmakers to crown Bawumia tomorrow na ɔmode number 3 ɔmode 3 no kɛseɛ paa ɛna abɛhu sɛ nipa pii na ahyɛ ase ɔmo yɛ delegate ɔmo nyina pagya na matere no akɔ wiem na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na natade ne fitaa sakado ɛna wɔnom de ɛkya hwɛni wɔ ɛhyɛ ne no ne space na ɛfɛ pam ɛna ɔmo asan so abɔ no MPP watch wɔhwɛ watch na ɛbɔ ne nsa na MPP ahyɛnsodeɛ na ɛwɔ ho a ɛfɛ paa kama paa ɛna katafeta so miensa ɛna wasan so de da number 3 ɛde aba kyɛ sɛ ne abato ne ebutuo Daniel Dr. Bawumia is the hope ɔde ho sensem ɛde abeto edwa the Daily Statesman ɛde nsɛm aba na okyerɛ mu a MPP delegate confident in Bawumia's electability itamu okyerɛ mu dia said the MPP delegate dodo na keka no de abato ndie ɛkyena we nye gidigidi bia abɛkɔ awie no na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia dadana ɔno a na bɛsan di nkunim bio timenye obia nwanwa na Brian Achampon ɔmo kyerɛ me sɛ wa tumi de nhyepa gu akwan mu no ne yɛ bold jobs wealth creation agenda enti Brian Achampon kyerɛ me sɛ ɔde dwuma ɛba ma Ghana man ho atɔ na MPP amanyɔkuo no so afa ho anya kwanya abɔbra ma sika bombotom wɔ manyim ɛne yedie na ɔde ba nti sɛ munnim na mosan no ho a yedie na moato atwene baabi akwakɔfo ohia de ahye mbotom nti mo hwera mo nto aba no ma no fi so no na obetumi aboa na manu so ade hunu sɛ MPP amanyɔkuo no atumi abamu na the evening more the nsema ba na Brian Achampon unveils jobs and wealth creation agenda and na maka ho asem sisi a no wasande aba na all set for MPP presidential primaries intene ho asem so na aba na mo kyerɛ mu a enipa mako 211,849 delegates to vote tomorrow inti yango boy adom kyerɛ nipa mba beto aba no dɔɔso pam 211,000 empima ha mienu ni du baako ahan wɔtwe
ni aduanan nkron omu nyina ekọ akoto aba Yankopon ya adom a ekina delegate kina kurum be de pam na abato no kwa wie a ebo anim le be nonso ho na ade ne kọ na obi yem be hye ne pa o ebe de se de those days na ye ko school a ene mpo de se ma terminal report nti agya ne yatintima wo so nko na be hu de si ye obi antibi those days in the nefo ewie ye mu nyina be salai be parade kama na mbobọ kra de ya ne so mo hye asie fi ya no ye nkase bia de odi first kra na nka agya wo hwa na se nduru so na nka afirim kofi o me de be hye asie afiri de owe ye so pa ne ye di kan bowden ba sa wo yem praw na wo kofi na wo nante nyina atoton because we di kan dia wade na wie dada entimu a mama a delegate phone sika ne ade prepare chiri ni saba no ekina nkwe ya mama a zade munimo no edada na because de ba ko phone be din kunim enti a mama ham ene ham bebiri because den a ba ko pe enti esi a ho na be din kunim ginan ha mesi anadwi ahu be dwonso no ho kete so ansa de achi because hombo baba no hwe na se emfa ni yembe hye ne pass enti mi ampa da beni misika na hye Yizo misika nashi hey mo yawo enti achana de mbisi obisi ka behye enye yize kra na ensem na aba no nti se yehwe de besi am ya dom achina yehwe de besi ba ko bedi nkunim na the Ghanaian terms so de aba eno a na de asensem nyina ye MPP nsem nko because of Yankopon ya dom achina aba to rinti no kwakata na nyina ya MPP san na mo kire mi say 5 aspirant 1 goal nipa ba ko pe nipa num na etu franka ba ko pe ena omo hwe anim so betumi ato atana chena ba ko pe na be hyego mama ka nyina mbabbo mu nyina mbabbo ato agu who leads MPP in 2028 about 20 chena na yisi assures free fair transparent in MPP primaries nti katafata so dumienu ewo the Ghanaian Times ba mane say MPP amanyoku ne ma monka makoma emfa ntom yam na abato ne de won behwe ma pepeye ehunumu na fan ya daudin ma abato no mutu wi a obi atene ho ase nti we gidigidi bia nim enti abato no electoral commission ase hwe o manga na abato so se we bibia kama abato ne bibia beto din we hwe se nwiamu bia nkoso ma obi nkokonko pai na showdown bia nkoso abato ne kire eti no obi anka na koma mfanto ne abato bibia beto din no de obedin kunim no obedin kwampa so a enya de obi abetumi afu na basabasa ye etimi akotodwa e wabato no emu te ne ho asem no wabai na the insight kwa krata ne de bia ba na okire ma be bold and decisive in your choice. Brian Champon edges MPP delegate into ochirema mamode na munya kukuduro mamunsuro na monto abapa na modache enho abara mokotui na mokoto abafon de a se de mbebre no enya se mukuma kro mbetwema abo so pam te mohwe ni yie eno ano no monto abapa the new trust edi binam asema susu ni nyina ye ba ko na MPP presidential primary. Go out and vote number 4 for party unity, victory and Ghana's transformation. Dr. Edichum, edges delegate. Dr. Oseyaw Edichum, former education minister. And Primpe Yono and a ye member of parliament at the Mambo Sumitri about to impeach. So Chilima Bano, Kudra Monkoto, Mankabum, and Kunumudie, any Ghana and Kankron and Puntru. Motoma ne pe sane ma we nyina bebam man to amana ende wada wujejirije ene wa wujejirije na the Ghanaian publisher wa publish bi ene ode aba na wochiri ma NDC to elect national executive in December 19th page 8 edema the Ghanaian publisher ene wochiri ma NDC amayoku no bekwesinanim akwakoto aba akwakopa wonum akanifo mbedi amayoko nanim na ma yatoto ne makama pa de ama wonum Nyankopon ya atoma openima bosoma edi anim de toso edunkron ewo mfempemienu ene etinu ensiam sanso na MPP delegates settle on Baumia 3. Dr. Baumia is the hope
katafa toso miensa ena chese ne asem no so pa na doctor Alhaji Mahmoud Bawumia ni foni ni kakra na daha na omode na matre no dia ma delegate fo no maso mapempem enya simkuma kra adi asene dia asene nyina Bawumia sa ede na asie na the source adi aba na say election 2028 Bawumia is MPP's winnable candidate Adam said ya no opening enti said ya kan no police in charge of 31st January primaries MPP enti oso mo de tumi ni nyina edi ama omaiga na police force abato ne de ehun siseye bia fa ma eye ahoba mo nsemu de ni nyina Ghana police service for dia mo bia nkofa matwoman bia medinachi mmebo asotro said ye kwesi wablekuma not ne miamia fi mo zo mo pese besi bio ebi nsikura ti weni de tumi ni nyina Ghana police service dia bia mfo bia ni nachi Enquires se me na mbo we ho ban o mpene sakura eti boy yemfansi why ko krata na sa yemfani nyina nsi na me wofa asifo bi abato beba so nti me nkamfo o makakra magana fo na yenko buamena project mamena SRC week baso was 2nd February 2026 Great Masek Great Masek Wonom SRC week jumadie no eba betodwa was 2nd to 8th February 2026 was school premises na wono mu kiremu a abato so bekoso a wo mbeyi wono rep ene ade a enti wense de aba no wo faase ba ku ginam dendenden a opedi brani bie enti SRC week celebration no abato ne duru ho a me wo faase Samuel Folibo atense montoma ne wo faase abena evidence abena evidence monto abana fama no pa na ontumi ninko ni me hu ofa pa o wow so ku hima monto abana ma no eye Adiama Abigail Adiama Abigail short code ni *920*40*2198 hash na moto me wo fase diamond face na nensa entumi kana bibia enye boko enfama ndise de medi kan ye na no a great Masek student representative council no edwumade ne betodwa 2nd to 8th February 2026 was school premises wa enti mo fase ogina mu abra evidence Adiama for Adiama Abigail short code no medi kan bo *920*40*2198 hash na bibia tumia kwankana ne saka diamond face no montoma no wate montoma na bibia entumi kwankan emfa emam de chama yemfansi na DJ Hitman enyi nedwa na onfa dwumadi ahodo a aka no emfa entoaso na unim se Folibo aten o se ne wafa asibi eto ne beden ewo Kumase enti Hitman Folibo aten se menka nkyere se Mr and Mrs Apia omoto omobeden nti obesra wa se brabi bomodian na brabi ebetodwa ewa no pa nonkron betodwa wa no pa nonkron date no February 1st February 1st 2026 kwesi ada ebe ya venue ni God is God Church nyame God is God Church back of old Abigi Sport off Kumasi Road no so wa na sa abadi nto no be course nto obesre se duru ho no ma be prepare na yenkoto me wo fase ne din right na bibia nkon kan fama wo mo mate de esi no mate me da se kwadwo 2 minutes after 8 ya quick commercial break ya ba ana ya fiada ya de kanawu ya de beba
Minia, Femnewaso, any umre kakra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, one Simtia one trail, Sawo Pebe ye meetings, and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdeal, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and what de Nemo Sham na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray a Bojonsa, ya, so Bogo Minasia, Nipe Diamunina by your form, Anum dia, Measure Baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya, a memma, and a man to Mrs. One Trini, a fair modern event center, yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music, yeah, Ahomikawum, Nebe Sheku, Amoniaje, Echegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Saope Hotel accommodation with a serene environment, yeah, Ubenya was soon Dia, ya Bia Punamau, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment, yeah, Ubetumini Wabusia Abetnum for a limited period, a fair share, the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any attichum, ya Nina, Oko for Idia, a brin so, Buhuyan Waherase, any fire service station, no, any dish anymore, so Oka Denta, your Frafraha, Ubetumi a Freyan, or Mayiso, 0530458834, na 0207979461, email info@diofosuplazahotel.com, website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ghana Fwe, Yatia Samdene, Abi Beck Enterprise, and then Yama Papabo, Seban and Tadia, and Pabua and the Baxadia, Ninaya, Abi Beck Enterprise. You want Manta dear, ladies top, and Mema and then bar jeans. You want back, Papa, bed sheets, pillowcases, and Quadanta dear Bia Upeninano, a Abi Beck Enterprise, and Quadan and Penny for underwear, school bags, ladies skirts, and Mema shirts, and then the t-shirts, Nina, a Abi Beck Enterprise, and Mema cargo shorts, and Mema hoodie, and Penny for hoodie, and the sports t-shirts, Nina, a Abi Beck Enterprise. Abi Beck Enterprise, and the bail about ne water from for 4. What's your brother to be? Not just a Kagu bottom. Yes, see at the part and the torn home. Nina, Abi Beck Enterprise. Abi Beck Enterprise, Domi Total Filling Station, and Chewa. Follow Abi Beck Enterprise on social media on Instagram and TikTok, abibeck.bill. On Snapchat, abibeck_. Abibeck Bill. For Abibeck was 053-812-9775. 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibeck lines singing now on WhatsApp so. Abibeck Enterprise and home of quality bill. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right. Stay informed and get inspired. Only on DLFM 106.9. Adimu hoya dia tu baby, afena de fuaba. Usukra me do ya dia, chale manyo na nyijimi. Hoya dia tu baby, afena de fuaba. Usukra me do ya dia, chale manyo sa tifu. Epuche, jamene yansa ni fami boya bro. Epuche, tisasa, bewa famio. Dia na mi wi. DLFM 106.
8 minutes after 8. Anidaso Wɔhɔ Obia. Medium for her back clinic summon control. Good news, Mapa. I read it to what would you achieve when you're son of. Well, last stop your medium for her back clinic. Got a time with that song. What's a brown? What's my round? That's a brand new for one for time on 2 years. So. The doctor was 0244 774 282. Medima for her back clinic. Dr. Time with that swap. What's a brand? Your Fosu Plaza Hotel. Experience the ultimate in comfort and luxury at your Fosu Plaza Hotel. You will go further at the Chimna for Butan, sir. I would actually say, identify for her. Comfortable, luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Event grounds for all your events. There was salon, gym center, swimming pool, restaurants, local and continental dishes. Nina, Sabekabi, and what you Fosu Plaza Hotel. If you can't catch you today, you go further at the Chimna for Butan, sir. I should say, identify for her. Also from Pennyfona for your reservation 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at what you Fosu Plaza Hotel. I'll be back Enterprise. Now we've got a wide range of clothing and accessories for BBR. Our Madia, all kind of dresses. And maskets, one top, one jeans. And my trouser, cargo shorts, t-shirts, hoodies, tracksuit. There was cool bags, nice sheet, pillowcases. And my papa pad, the papa pad just you know. I'll be back Enterprise. Here I try crime. I had a total filling station the boy in Pepper. I'll be back Enterprise or 053812 9775 020 815 6691. I'll be back Enterprise, home of quality bills. Like a house of DL and penny for fear. And I know son of them come on papa. I was here to me didn't come up. Join you live on Facebook about share link up of Robin so and to me be on a pay. Abdulaziz Khalid doesn't Hitman. Good morning. We are Jumadian all over from Libya. Jacob Kumim, message or the Abana pay. Good morning, Hitman. You're doing great, boss. And Japan, the fat, I say.
bay. So cram it to yet, Tale Manyo was a gigi for a butcher. Yamina, yourself, me, family, go a butcher. Jesus, Bewa Ferrio, Anyadimu, 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 Sujam Nami Monto, Anyadimu, 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 Sujam Nami Monto, Epoche, Yamina, yourself, Jamiami, Koyapo, Epoche, Cesa, Bewa Ferrio, Epoche, Usumyami, Koyapo, Epoche, Jesus, Bewa Ferrio, Epoche. 106.9 House of D on Penny Fatness and a pay ending como and maybe na female wana kwaba and right no ya de kana wu ebeba dia ekoswo brono a wote so wo man a wom ekura wom a wo for some before etu ho na mo a ebema o mai etumi afa ne ntoma pefra no ene fiada no pay ya de kana wu ebeba but sabere dia House of D on Penny for atnase mehwe na female president na fe kwabena dis so e wa ha memo na kwaba na no pay nkomo a wode nam no yenti nkomo no president fama headphone na fi mento kana fi yendi nkomo no ya brenti no ya monitor tel na ya fa kana wu no ya famra. President, good morning. Good morning. Na anope wapom to say ya mi adom ye de nyankopon ase kwabna memo akwaba na fi yendi nkomo kwabna this so e wo fia ha no ma no pay ya mehwe na mema kwabna so akwaba na yendi nkomo kwabna maje yeah, no Hitman. Bibi aboko de. Amiadom. Ye de nyankopon ase. Asemoni fi House of DL. Nyame adoma wochna. Minim se mudi dwumadi kese pa. President nyame adoma wochna den na House of DL moye. Nyame adoma china. Yeah, end of year dinner party. End of year dinner party. Yeah. Okay. End of year dinner party na eno ho community say. Oh, the ohone say a china no members ni nia any omo aya twinsa from no. Yeshia ewo Pinnacle College. Okay. Akwetima. Okay. Exactly 6:30 AM and PM. PM. 6:30 PM. Any year till you drop. Na members no Asia na yaji you can say ye dinkita ho kakra say last year na it wasn't easy with us and you know it's time for us to also shake the bad things that happened last year away and then put on the new leaf and it's apart from that class so yeah financial we be also a year as a club. And then also we need to outdoor the vision and the new program for 2026 to members. Okay. Nadia, but we have a lot in stock, which we have for members. If you are quite impressive, members also at a surprise. Okay. Yeah. And to know, Nyami Adama watching no House of DL end of year party and as a dinner and a basso. And our president, location be na fe no. Members no so enti ni pa hefa na dwumadi ne baso baso wo Akwetima, okay. Yeah, Pinnacle College. Okay. Yeah. Okay. Event center. Event center. Yes. Or Pinnacle College. Yes. Akwetima. 6 p.m. 6:30 p.m. 6:30 p.m. Yes. That's the time red carpet in Eshasi. Oh, there'll be red carpet. Exactly, there'll be red carpet, yeah. Wow. And to know when more members ni na eba. Members ni na eba. Oh, okay. Members ni na ada love Odoma deal near day, so we've opened the door for all those people to also be part. Okay, so obi wo Odoma da de Lumba na wo person ba dinner ni bi nso a obetumi aba. Yes, obetumi aba. Oh, okay. Yeah. Na no na ho hihye ne te say. Hihye ho ne say mostly you feel say bia say onkwa obasa na. If only you can mingle with the people, we have no problem. It all depends on you. And they say, oh, Basana, they all want to say you pay a token of 200 Ghana cedis to support the program. And you say, yeah, Joe for coming to just to support the program. We're taking you 200 Ghana cedis to be part of us. Right. Mobi person ba number ben one friend afi. One also nya hihye na se bia
who say Jumedi no obetumia baby. Is there any phone number be obetumia afraid to make reservation for your coming tomorrow? Yes, there's a phone number obetumi afre. Na nipano the Chinaman. Yes, into offer Chinaman number we 0249 54 75 47 47. Says this will be 0249 54 75 47. Okay. Offer Chinaman. Right, 106.9, 19 minutes after 8, and obey Yane House of Deal on Penny for Edin Kwabra. Remember, so what are some of the activities then? Because the president Eddie Kankabidi that said there will be reports and minimum say akoye dinner there. About akoye di no no money there. What are some of the activities in Sweden because watch now? Okay, senior President Di Kankan, every year, piano, I feel like on a year definitely I'll say. Ye book ye hwɛ yɛkyi na yɛhwɛ afe a yɛfi mu no sɛnea ekuo no ɛkɔɔyɛ na ahoɔden ne sikasɛm ne adeɛ nyinaa ana every 2 years bia nso yɛhwɛ yɛ constitution no na nea ɛwɔ sɛ yɛde ka ho nea ɛwɔ sɛ yɛyi film na ɛno nso yɛyɛ nti so more constitution a govern ekuo no. Oh yeah. Wow. Ekuo no yɛ fully registered. Yeah. Nti no afie wei nso ɛfɔle under that year a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛ constitution no. Nti na ɛno nso yɛde nneɛma egu akwan mu a yɛbɛsan ahwɛ yɛ constitution no. And there are other fun games like a lot of things. Until night night in fully packed night. Let's just say events and activities because so nyame adoma watching and edoso pa. But the fun aspect near more. Yeah. Because you know him say it was a very hectic year for us, especially Young House of Deal because they na ye papa film no. That very day na ye see ye member baako ana news ne ba nti na be ade a aboto members no nti na ho akohia say program we etumi koso na yetumi de revive ye members no because ye nyina ye nim neoma akoso previous year ye film neoma akokoso ne ade nti ase membership no omaboto nti na ho akohia say e wo se ye adwumadie we na ye de revive on say still no because they been more crom feel say ya papa film ni ku na ekosan ne ade nti ye pese e chrom say ya papa film but e din ni de e da so wo nti ye fa so ne ye de revive members na omaho keka na asan abasoro na kwabna ekuo no ma membusa ho mo ye open send new members mo betumi age new members. Yeah, open time yeah so we Ghanaian now you fully sound na we like we okay nko ade ya open that the man that Lumba because ekuo no ye call a DL legacy a pese ye koso a epeja nti we obi a open that Lumba asem na opese ye koso a eso ne legacy ni na obo a we welcome. Okay, nti ekuo no send your mote in the name of that Lumba and they woni hui mugusua born legacy no eno kra ka ho nti kra na ho akohia se because obi beka se no obi am papa wu yesie mu papa da no ya na yes ho akohia se yes adwumadie we na ye koso a the project papa ne din no because we film but e din ne de eda so ewo ho kan ye ho wa ha nti na ho akohia se adwumadie we ekoso na ye ma amansan hu se ye papa ni ho de but e din na waja no e wo se ye koso a na project din no. Okay, so my membership in say across Ghana, more members all over Ghana. Members in do one in eba party ni bi nyame adomochina. Yeah, your members ni nyina even omo any Ghana hakra no ye BFE Abushura Omaba. Your membership wo Kumasi, a lot of them from Kumasi, Takrade, Mpoho, like the whole Ghana. Omunyina eba. Let's say your party kitwa no china mo end of year dinner. Yeah. Eba so nyame adomochina. Right, 106.9 22 minutes after 8 a.m. here. And I pay your House of Deal, penny for 18 komo and wababa kwa wada emema nte mehwena mema na akwaba. Ma me mache be microphone na fe na mente wonka ye o mare microphone yi ma no na fe mente nenka yi pa anopai e wo Deal. Join you live on Facebook ba na share link do mo foforo bi nso atumi ahwe dwumadi ne bi. Good morning. Mami, good morning. Yeah, be mente wonka yi bibi aboko de. Nyame adumu. Yo. Nyame aduma wo china House of Deal mo end of year dinner. Baso and wakwakoye wo ba
Udam be man me. Dina no say na ko program no. I want to share no one so side no say na uhu no. Me side in the day, me want to say bibia da na kwem. From the look of things no. Ya the bibia to na kwem wa. Ya she members na boss say disappoint Obia. Ade bi ebe ye bi o mani beji no. Eno na ye. Ya de niema enso egu akwem. Niema papa eboa ama eku no etumpon. Okay. Na just say niema papa ebeboa ama eku na etumi etumpon no. Ana modi agu akwem a eba so nyame adom chira. President, so as you said, the time near 6:30. Yeah, time near 6:30. 6:30 p.m. 6:30 p.m. Yeah. And you Ghana time 6:30. David. Which we banana yasha sija. Because like I said, red carpet is 6:30. And we'll be having a couple of interviews near the at the red carpet session. We'll be having before you even climb up to the auditorium. Yeah, well, I think local bar or we using that one to serve the members and those who will be coming as a way of welcoming them. And, you know, and there will be a lot of activities before we enter the auditorium. So don't be left out. Be part of all the activities. Yeah. Right. Don't rent them. Mate, President and pay better must see Brentino. Nyami Adoma Wachina. Yinshiamu was it your friend Pinnacle College event center Hitman and it's 6:30 all in all event center event center and so big bog go mapuma and as on the onboard Pinnacle College and no mom de never whole street. Okay I'm not here quite final words na fe no ye hwene sorry so okay my final words are meka ne say say your papa any ho but send me kan no the legacy ni de yen as house of deal there enye say oni ho ntina ye beto na JJM send ya na otiase ne ye ma no ye support ne no saa na ene ya oni ho yi send American kan ye din no that the Lumba din ne de so that asase so nti ye be koso a protect legacy a ujama ye no which ya house of deal ebusu ko nyina yeah that's papa kwabena DC president. Yeah, the medical academy medical has to do with the dinner na echina. Yeah, have you know, messages members no bia embra. In our time, you know, so yenduso yembrantem. Okay. Na yemeboa na yema enyefe. Now, President, quick one. I am dress code near there. Dress code need there. See, this I can say a dinner party need there. I say we say so dress to match the occasion. It's a dinner. So me say me ba say me bobo tie bi e come up. Sir, it say after we she about me. Your bouncer. Or she so dress in bouncer. Yeah, you be rejected. You be bouncer. Because na first you be streaming live. Oh, okay. All our social media platforms. Facebook, TikTok, Instagram. And you know, like I said, we have a lot in stock for all the members. Right. About final words now for you. Sorry, so I don't pay. Them some person in Kenya say yes, House of the members. Red carpet no 6 p.m. You best someone do in time. Said the bay bit me did you made in so. Na ibewi enkunim di me fa kwenye so acha se kwa me papa bi se kwa papa bi yankopon ya doma next week nso em papa yi asante achim kon go duma se the baby jaw right here that's papa 27 minutes after 8 a.m. here House of D on Pennyphone ti on kan nyame adoma watchna one end of year dinner ebaso no won so bra na fi bra be join one as we celebrate the legacy of Daddy Lumba abusia braso ya de kanawu eneba Kanawu. Yeah, that's all.
That's all. That's all. That's all. I was abreast at the Kanawu bro, and I don't pay join you live on Facebook. Oba, no, I share link and I'm off for being so to me. I should be and I don't pay. Can't get to see Lumba in Supernatural Mineral Water. What other man? And then you're the Kanawu ba. But the can't catch that the air cost was Brono. What is so? What my Ghana a crowd womb. I will for some penny for 200 more. What may be fun into my pefrano. And only a debra one. But I pay me cheer or rat Charles Mante. Did the message about no pay was so huge medium. In Shabba Quadro Sammy B. Quadro, and I pay Machibium. Major Zunia. Now, and I pay what kind of wood and I'm here. Black or Braminasi. Now, young French, I may take one pay or more ETA. Right. Na me kane wo no eye nema me no bi pe na me bonitew edi kan eye nsem ba ko me no bi anansen ya kan fia ha but solution ne se na mai edi kan ye ahyen ahodo a short to krom wobekɔ adwuma na wobepɔn na wonya ka enkofie na wopen anopa kora wope ka akɔ adwuma na ho nsensem no I still na de tia ne tia nhye da enkofom sa ena yade ba ko a productivity no ebe yen effect wo ma no so na nyuma pi na ebitima ye basa if we say nipa besora no pa wo paka kwa adwuma ese okodu adwuma mu ntem na ho nsem aye kana and endra make fortunately minya sa electric buses na omode eba krom I think that was 2024 no we say me for ba kona in fact me feel pa na me say enti omano ye betimi e de cars we bia ba krom na dɔɔso a sanka Ghana fo ani baji o senior wutima atumi sa wutikam o enye de esisisim ni bia ehun se ba kunu si ana esisim kwa kunwa no kra atumi se kunwa na osisi na te se de wote dade so ba we ni na yetekanum wutumi dam tumi se woda kam enti adenti na mpanifo no emmoa na saa bases no ye man no so okrum na saa ade na akoye monopoly se trotro drivers na ehuni se ade na bi ni honti no se ye twa o mabo so kra na muni option bia na nka ye na make choice ma ye ho ana no mi hu saa Ghana's ni twa ni Ellen White mi hu ni video be na Germany na otwi aban bat fefefe bi minim se wahu a o wefe pa yes twi aban bat kama ade na nka muntu to bas ni bi ngukrum ana sika no mo ya mo nya sika na because menti ase enade ba kon so a me hu se de bia be hu sika ni me ye ka adwuma yi wudi mo obi obedi no kure wo ma because basa me fo na ba kro me hu se CCTV cameras ahodo okra wo bibia ya adwuma I'm telling you yes sawa mo electric buses no CCTV cameras wo inside bibia ya adwuma wo ka ni AC fulu nyanya bibia kama adenti na mpanifo ne toto bebire ne ngukuru akese nim atiri se nko ba bi empo a ye was some of yen regions na tumi se soson Accra Kumasi Cape Coast Takoradi Tamale ne miamia hodo na ma adwuma yefo no ha wo no timi de mesre ayade aba kon yeso mamani ko ho ye na still na no obi besora no pass wo ko adwuma sabe nya obia na owo sika obetumi de akotoka enye companies ni nyina so no mo wo sika o mo de fa adwuma o mo de cars ko fa adwuma yefo ene woni mi se o ma na ye wo no so adwuma yefo a ne tuato ti se o ma na pesika na nipa ne betua eto na se nipa no kopeka kwa adwuma na se wo nya ha adwen enti ebese na mpanifo no mo ani nkɔ ho na bases no
omo toto bebre ngu krom metro mass buses ahodo no de mu fi se mbetumi asiesie ni kama na mo betumi de akọ krom abotrotro no nyina na se omo ye sa adwuma no na e matemem anase omama no omama no ho heha wo ena tu ade ba kon so a masan ahwehwe mu ehu ni se ba kobra ya kwan no aboa mankwanhia pii na koso o mayimu a ese mpanifo so ma o mani kwa ya kwan ho ye ai kwan na ese yetumi yiye ni ama mfie pii na ni nyina sei kora saa no edi o manya bro se wo faka se wo kokumase a na won sunu gujam wo faka se wo kokumase a eye mpai bonko a because de kwan ne tie ne chaman e kwan na say yo nti cars ne pese o mo overtake na what they do is o mo tisi pavement no so wura na no baby na sra da no na ngura ni enra mi hu accident ba ku bi a chaman me yem ti say mi hu ye no se de car na tu bi ato anya na ne tires ni nyina hwe wiem na se de car na ye no efina mi hu de menye me ho ye besre ye ma hyen dodo na mre krum aban tototo basis ngu krum obenya sika ompe wo ma omo ye good o metumi etwika ne ye no mfo mani ni akiri eno kroma no betumi generate income afiri ho e de aboa wo ma na Ghana adehia ye wo ma animu aye ho kire wo yapon adwuma ye kwa adwuma no so ntwa ene yakwan money no ye besre kodo ma membu so asem na basis fofura pesa aban toyi won tono farmer individuals na operate anase won toma companies ya dada ya mo operate aban basis ya chairman ne kura wo mun nyina ne se wo ho sa aban ya hyenye oto a enche na ne nyina ye basa no enye bibia o eya manyesom na mo ye ntra politics problem ne nyina ya manyesom na mo ye ntra I see na ba mu nipa so odi bone no expose na beka party no enti other party ne betimi opponent ne betimi afade ya campaign enti na omo nyenya bibia yenya obi a obeye tu hu ache nipa na ode nokure beye adwuma sa na ema no etu obetwa wontumi nka nkyerem se senior ankra tumi to ade ye ne yie na as omamu ni nyina no a ye ne ye wo bibia obetumi de abɔ ho ban ne ntumi nye ne yie what are you trying to tell me see yes ye mfa hyehye panwu akwan mu a obi antumi nka nkyerem se oman no omampeni ana obi a yama ne tumi no ye ntumi nya nipa obetumi supervise nipa ne yeda ye benya but ni nyina ye pro ne kan jibi na mi bi se ye wa ha na mutumi o hyen basis ne bi be 2500 ne ade whole bus tintintin we 2500 bicycle create one say tom e ya manyosem ne se ne party ba wo chi na e be ye campaign tia no nti me de mesre ye hia mall of buses ne watanim ya kwan na enye no omo mani kom because wo obeye see amasama importem ba bi wo chaman wo be hu I'm telling you ese ne ade hye omutie wo fete gomu afete importem ho no no wo hwese de o makwan ni biaye kona kwa we awre hokra utumu se ase man ho na nipa ne namu so bad okay ndi e besere o mom tonton ne ma wo kwan ho che se ka ni twema mfuturo o mom ye nuane ton ebi mo bre ndi e besere sa MCs ni ade ne DCs no modiam moya ne se moya ban na musini dwumadi ade ahye mo nsa ne se mo hwe na moye ne ye beto aba ne ye power se kwotana na hwe akiri mo mampani ne ye hunu hwe ne de eso mfa so ne sei right nti ye besere communities no kwan ahodo enye no ye mfi ye ne akiri ne ya kwantempo ahodo we kɔ mmea akese ne ade ma adwade kon kan no sa na mo nyina mpanifo ntu ho ana mo se be ye nkwanhia ahodo ye kɔso no eso bi tumati because hwehwe mu kire se sa ekwan bone ne ka ho na etimi contribute to sa number of crashes a ekoso e wo ya kwan so ne ndra shenkani bi die show pa yentu sa trotro davers ni before senior of fire atomic junction okodu legon second and we see okushia ne girlfriend wo campus wo so let 30 more than 30 minutes akwana nsi obi ne nyina esi free kan enu na me de kofa sa your friend say electronic bus no why obi a ya foka ye kokwan watumi apark ye si wo ekoshia wo girlfriend for 30 solid minutes when si wo oti obi tifie so wonya adwuma anye na obi akotoka de ama osefa ye adwuma wahu de omode ye wafa passengers ekosi kan 30 minutes atwe phone ekoshia wo girlfriend ene waje ye sikwan no wahu no ekasai enti ebesere wo ebi ni mfo buo manipa enye fine right but that's it kwadwo kana wu na wodi aba no pe no coffee tell atna say coffee quick one I don't know sir I'm for the niama ageniama ukana wu mami to 2 minutes Hitman 2 minutes 2 minutes grados mami Hitman me kana wu near short and me gina the kind of way a man for drive will chroma say very bad careless driving accident be see wo ARS East Legon kwana so yeah J-Wagon
na before accident ne ba be si no me ba be video behind that so me pese obo sound no na me to aso. Okay, so join you live on Facebook about DLFM 106.9. Join you live na be video no video. Oh, master, yeah, parade, come on. Hitman, Ote, parade, ha, parade, na, we uwu ya kwasi ewu kwa. Parade, minim say ne say isle gwankwan no ye, baby a ye car racing you, said then you. E ho na aba be parade, kia money bi ono no, oye ni Uber, odwene ne ho ni obedi kura de ne. Odi ukita jinwa go na parade no. Kia money ne sometime. What destroy everything. And me je wagwo na odi akonya accident ni je wagwo na ho aba asem me no emfa me hu ba kia money no no nam ni baby ene omo wo kwan ne ho and moreover electric poles na wo kwan no nyina odi hwimu na ni nyina atibu yi wabo abanika parent no hwade awaye. I don't know adwene that these kind of people trim mostly omo dodo na omo krita sports cars no minim yenim haya etore bia yu yesu beti pototo boom no drimika no just say fear and panic and all the man for stretch yi so enti we say anka e akra ho ba bia and man for shese dua dwase ne ayeka no pavement no so ne ade anka wokum amanfo bebre careless driving okroma you too much e very too much me anka me de anka be me de say after watching this video anka Ghana please enso akwa nimu okay omonche no right cause we no sympathy o and found say ojen wa go na say you omonche no cause o the parent no hwene awa cost Mate, Kofi me that say Charles Mante in the message about I said this is why Kennedy said I will drill you, vote wisely. Charles Mante and pay message of the abandoned. Alright, Charles Mante, my antonka. As you tell Charles Mante catch a papa and the Charles Mante messenger what the abandoned and pay. What you say? And I can't say me a besrepa. Or said a power range in a parent. I must say a cratch been or quatrain panawa castle. Na a quatrain plan nature say, buy a new share, no so a come up. Na buy a quatam, papa bulu shen and diagra. A chance in a pine. Can't I met to be. As you do, on pine. Rajas Mante message or the abandoned. So this is why Kennedy said, I would drill you, vote wisely. Rajas Mante, my anton, if you are that. Mora some more, Quadro Aqua, Ziggy B. Quadro, Fama here, no pay, what kind of woody and I'm here. DJ Hitman, Madam. Now, what do you need a pine pay? Madam, what do you need a pie? The Adibati, I would have Kawasam. I'm Mr. Kawasam, so wouldn't pa. Come, on the Yamide. Could be Kawasam so. Yeah, but it's Kawasam so. Okay. And I'm sure what you for. And now, if you had idea, but don't must say your Becca near you. Inti kane wuju medie no edu fi ada de na yati free hits and na de me kane wu no ni na ekọ asani across manso constituency on ye kwan no everybody oluwa da so te so any empanifo yi ye sra empanifo ye sra ma ye kwan no ye lole kwan no ye nim say president by or yellow kwan way in some or jan kama te sromo say nkuro nketua no te say yan o dan no me say me komi kroma guguru ni do so te sre na asani across manso constituency asem na making from across
akroso to achima kroso to asane ye Hitman na kwan enyo ekwan ni nye adolfo e fi odan mo drive ba bankran omo be di adanse ekwan ni nye ti e srem penifo no ye sroma ekwan ni die ka me nko e Ghana kwan mo ya se 20 kilometers ana be ya 5 kilometers mo ya ni ye na ti me di be 20 years aka me pe because ekwan we because omo ye big tree kwan omo ye nche yo so tutu am say MPP America omo ye nche etutu ti e srem penifo NDC abe di e sremo mo nya kwan no maye because odanfo ne ye bre ya ye free ya call da ya tra call especially ya use asani across manso e ko e agona so do ye bre nti mi kwane una na me short yo mate telephone to mani hwe sa kwan no maye mate achim across da kwan a ekopia achimodan no send ezigi kan no 24 ehwe na omuntu ho anamo Bismarck I do say Bismarck o kana wo mami tio Mr. Hitman really snappy na eye you jadi for jadi ton for no mom ton various items o krumu no I think say a high time and 24 be share no do manasi for me nema ni bi wa am turn at outrageous prices. It's say previous government na nyina ejitum say dollar rate no was rent share how an fuel prices still krumu a by nay nyankopon cha de anya crampo ne say shoot a drop about 10.95 of which I see an fuel price about from near be about from me the video bi ama oman ko betimi I'm just snappy na kia hwe in the year 1979 na ye flight lieutenant Jerry John Rawlins or the price control ba krumua is an no to say ejwadifu no ebi ma hodi items ebi mo so sell prices at outrageous prices and as almost sell items at outrageous prices so there can say empanifo be hwe na say I'm going forward no say food about from first no better am say food no was you go turn am food was yes empanifo mo hwe na am tete ne man so my right Bismarck me da say ebra kai ma me fa ni nyina ematufo wo fra me ma osima ba ko na fe won so what to be edo kanawu e aba 059340 6565 0534 050 199 good morning. Good morning. Me patcho for say. Me patcho himana neni. Me patcho me tia me wofa anumana moai. You a minute mami ntio. Me patcho me kana woni say. Asema me kin. Papa kwa me patcho we dey ma me break a crazy. Me patcho o sima ba ko just a minute me patcho. Me sire adia me kan say. Enyema bi koso wo Ghana man mu ha me dey me nko a ha me. Nya me kan say me yoba. Omba ni merima ya brabo mu ya fitina mu senya ema ebinumu ama merima binumu ewu na senya mema binumu nso ama ma binumu ewu no mesre se ya wa ade anya me hye ya ware se ye be ware me patcho wo yoba ana berima na se wo du se wo be ware na wo ware a pe ni awokuma pe a wo be ware a wo be dono na wo ne betena me nware na dachi bino afi de me de na ka me petenten e na me konya atietia me de na me petietia e na me konya akese e na me mpe enti no na afi no odi otan ni ya obi abeda ware no mu na onamo so se adwuma japade bi kro na se bi aberima na ye anasa oba ne wa na oba ko di otan ani ni tan ne yawo na ye de aye obako titro ni ye ma no na ye de aye berima no na be ma na dwen wa na ode yare na wode ewu asema me ka se ye me nice bi so me pacho me choko temoena ene ya ye yi obi a we be ma bi a wewu a aware sem sa ama oba na tete na ama papa ne ya oh ma me da sia no pay good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Mami Tio Gideon. And the crapper for Ghana, you penny for Catray. Oh, Yana no intimi ma. Ghana, which is a woman with him. Nipa be pan or car, or Bena Jinsu, do a banya bro, or mania bro. It won't for can and conquer Fenipa. And yes, I'm a family here. She always see and say, oh, man, a woman, a choir, car, a first walk. Asaban ebi neni ho empanifo no ntasi emubusa ade no akonta first se kalo do akra siso kro kokora obetimi akwansamom
asan ba be fe nipa wa kra ni bi ansa na bo no ngotwi esese ne osim no kwa e bo no ngotwi kwa no onuru ensa mo na be de ni edipa ma aka no oti asan aba be fa wo enka hu se sa ban kwa de ka ni bi kwa asan aba be ka ho a e kwanya ka na ye fa so akodu asan aba na wai ebi ni ho wood minister no wa afi we kwa wa lansi ka kwa ko be 3000 akunta be no mubu ya obetima unu se kan ebi na ba bi afa ma Gideon Berma Santimeda say good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patch for say. Yeah, family mama me fefi ma jo last stop. O kana woman meet you. Yo, and I no pay mo neji ma pa mo bua magana. Na me de me kana wu ene say yi bote ma kwan ni guso sre for food bridge. School for yankasa disra dia pa na me tu mo ani. Say mo nto an enwa na mo maye. Secondly, common delegate form kwakoto aba. You party ba ko pe. United we stand, divided we fall. Asema si ba ni nyina nipa ba ko na nti mesre ni die kwan so. Omo obuo ni die. Omo kwato aba oto aba wi abesin na kofie na somdue mbra. Nyankopon ka mo. Nyankopon anka won so ho. Good morning. Morning. DJ Hitman. Me ba for say. Auntie Mary no DJ Hitman. Ma Mary ma minti wa no pay. Me kan ewu na DJ Hitman. Sa boys now on begina station now mo lodu car. Me kan ewu ni omo. Se car ye be fru car akọ baabi a. Omo nto car da. Omo nim car pra ni time ne buo. No mo begina car no so ma lodu. Omo lodu a from Madina Koka so omo 75 cedis car bia. Nti e be dey ni anya car. Me free car to eba. Who call a pass who kakra overhead bi wo ho kan ni gina ye se obelodu a ofa ni pa ba kupe ye se be gi ni 20 cedis ni pa ba kupe o afri ho no mu e ba Madina no 6 cedis pe no be gi ni pa no omu so mu be gi ni 20 cedis omo be bu mate ni so se mate ni so omo mu skanchi omo abo no we ni na akoso wo Ghana ha o nti ye sram penifo no omo so no wo so okay. Right. You, Mate, me da say. Good morning. Good morning, Brakwa. Kwaku for na abas, I no pay wapom design. Brakwa, nyame adom, me ho ye pa. O kana woman meet you wa no pay. Brakwa, me kan ewu na ye miensa, me ye ne entrentem so. Brakwa, na nse se wona mabonti a. Wo be hu Lebanese a sebi. Amutonton wa normal microwave blender ene ne kekekeka ho Lebanese for the sa no ma no chini wo man mu na me se busa se eno kwan wo ho sa ana bibisa wo ma mo ehwe sa no ma no se ye besere omo hwe na omo ni omo dwuma yie na Lebanese nye ne omo na te Ghana ha na omo ne abegija wo abonten so ye to bi obla kwabra sa oba ashaima na se wo faka akokata so a do nyame bla kwabra edu anyumra wo benu hu ta wo ti sa area ho enti e be fre GPRG for omo sorry na omo load fi assignment e de kwa kataman so apronia na de keke ka ho no ha pa ma te kwa kumi da say good morning. Yes sir, good morning. Me pa che for say me the mic and I'm so more to say nyame adom ye ho papa Mike ma minti wa no pay me die me can so guy no o kan say ya se petrus ni glan boy dey yes so mo hwe go sniper uben nya mo dia nanti a se bi we di nya mo nkwa wi ati udidi no utimi ye den eni ko weni ya se petrus so ati na mo so do ko 5 cedi no si eso ati mutumi se mo notice a Ghana ye ti na masasa na amofo tu nyama no mu no usrema the honey nyame why nyame ka mo ne duma pa Nyankopon enka won so 0593406565. Good morning. Ina wajibi mu Asante Zongo papa ba miti wa no pay ayo anapa mi je mi ni akwadwo ena bedwafo nyina minia senia ye kase ya titi patrol so enti eni ama ba form no ya titi patrol so de na so eni ane ni sari ama ebre nko form o de ha me kura kase se me koto wacha tabi Zongo hadi ama bi ha kwanti me koto wacha uto gari ya gusua ye de atrene wo de kakra bi no de afete so no ode no ama ho no 2 cedi azuzu gari wo nkai mu yi eswati
Me to be man my school na 30 say 25 mu na bam. Na any di na wo ki ye wa chenu. Wo dia wo sano. Kitwa bi sa. Bi su ko to ano so opekra no. Wo dia hono so sa no dia mawo. Wahu. Edi ano so ya titi kakra. Me da se. Yo, asante zongo so dia eno no anopai. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. Like I said, I'm going to tell you. Do you do my meeting one pay? It's my that Spanish my family. It's my part of the baby. I always say, no, that's like a save it up, private chat, and it's them. Then so to at me, my beef, if he had men quite and cross Hokano. Now, particularly, almost got time to say, time I saw me tomorrow, omitting a breath of papa or animal. We say to me, a cross Hokano. It's so that I hold my cookie. Okay. We are officer Betum. Right, to do that. Say good morning. Morning, DJ Hitman. Me patch your fro say. The family said Kasafis Akumono. Who breed you young quay? DJ Hitman. Yeah, I come to three. Cuckoo board on trailers no one parquet left and right. Let the peer traffic at chi and a pay renumre. But the Lemusa Ukojuma. On main road, Obia for Equatema. Yes, backyard be one may say a man found mono, and penny for a pamucho. Moya said, man, my why? Or who could you manage the beer traffic and mutual traffic? Let's na pamucho, DJ Hitman. Okay, right, so I take me that say. Good morning. Fine morning. Me batch your frozen. I don't question from Tema, alias Aputo. Aputo, Obreni, young quay. And Yamasa, my pamu, your papa, me bomb basso. Only baby. Can I win the Biami Casa, and Yami Papa, but still, since MPP time, and this about still, Sassam no, the say a mayor no ban. From Tema New Town, Bleach Nusu, Equa Duba, my Josie, any street light, the Biami Casa 7. Away a dangerous. Oh, she never beside one more. At this time, no number. I want you to make this because of street light, any honeything. The Biami Casa 7 may away or buy any my or Yemayan or yes, animal no my. But I dare ever my bad down one no ye. Ye best animal, ye to a bama penny for anything more for me who toy. Ye to a bama so mukamu tomu. You. Okay, yes. Abuto Ameda say. Good morning. Hello. Yes, good morning. Good morning, me patch your frozen. Prince Lenny Pram. Prince Laba means you want to pay. The pastor maybe any Pram, you need you. Insure. Insure them I hard for Pram. Okay. You talk gallon bar 5 cities, and it's 4 cities. You come short. I'm a young You, Mate, Prince like that's a papa. Young fa cause no baby, you know, and I'm here, son of a pay. Young fa you know, young fancy. Maje. So, me do so number 30 say DJ. Me patch me who your papa, your frozen. Patch your friend me, yeah, me free Ashama, Washington, New York. Yeah, Ubreni, young call me Ashama, Washington, New York. Patch mo, I see me to be a boss of Papa, must move to Hanamo, so I've been put the I West. I West Grab. Me complaining about Sky School, Washington, New York. By Mother of God. Their man, toilet was spreading area home. Sky School went to me and 2 man who. Why flash national audience when spread here or can just couldn't mean I for 4 to a man call Eddie. I'm a great him the coast me a cast me a fight ya my okay man who a kitwebi. I am an issue person and in them come over my can some podia. Send money as I'm a kind to me for her. Ya can't ba much to one among. You see, at this rate, no time cancer from Baha, the who DC, so many may cancer education for cruise school wise, toilet and so maybe in patcho. Motion to one money bread. Right. But that's say, let's do a very final caller at the paying a fee. Young fat kind of would you know, young fancy. Good morning. Hello, good morning. Me patch your friend saying you. Me patch your friend Marcus, me Kasafit. Tema coming 25. Yes, I feel na ye problem we have say. Tema coming is 25. Yeah, nya see dware. Yeah, you ofi djuma ba se obe fa ko for Ghana. Obe chi sa wo nya nsio. Ye po feni fo mo acho mo bi nzen mai kakra. Right. Mate, yeah, that's it. Final one afi yan sorry so. Good morning. Hitman. What's the Wako very much. You have a career. Namia do me who your papa na won so e. Ya do me na me na so. Hitman. Mr.
Kofi Taylor aka sembi afa accident ya esi ye ewo ARS no esi wo manim accident ni si wo manim anu anwumre okọ yemfansi abusua yebrenti yemfa kanawu no ene fiada de no yemfansi ishaba kwadwo sami bi kwadwo yekọ ti bra kwabra said ya kano no yemfa nchia na asema etefo bi so mo kan yemfra no pa bedum pempe so da ye besere mpanimfo Ghana for kwa adwuma omo bre omo pon ko fie nso a omo bre to mommodin ana wonom entumi ma cars dodo na entumi emre krom emayen and then enu akire nso ye besere yakwan ahodo enye no mpanimfo ntu ho anamo na bibia nko kama mfama na ama nkwanhye na doso wo tu kwan na wonso no gudem timpanimfo ma na yakwan ahodo asese no wonom nsisi mai yo Kofi yakọ Hitman na ye koi na meka se utri private car na odo yobi a drive eni GM ruso ena de sa anya ma we nyina ba ena paka no ka bia bo break yesremo se mo kwaji mani na mo no niama ne bia munya abotre mo se nyam kra mamon drive kra mo ntena back seat no mo ma no mo nsa no mo mra me drive okay na bibia enkoso tote na fa asumdue dru fie na enko driving ko ye paka no ka bia bo break ye mpesa ade no okay yesremo weekend ni na ye remi weekend ye remi so ye ni jemre enne se bojaye ye ntu obi afo ba ni esi ye nra ni ntino enne ye besremo eni jie no oje a tobo no I careful right yes, me that say ora Samuel kwadwa akwazigi bi zigi brema Hitman ya ko ide na ana ko ifia da ide na me some menamfo bi a o ma hwere mo de hye me chiawo but yes baby otumfo de ne hama ne bo no na ho hia no ntimi srampanifo ekwan no across asane across manso ekwan no asane across manso kwan no sa kwan ne ekwan bi a ache pan se oba kufi odan se oba kona from asane across to odan straight quota pan de me say be 20 years me hu bi sa ukwa quota guguru quota guguru srampanifo from asane going to odan de em say asphalt ne de MPP Adaroma oma yakọ it from asane baby a filling station the one eba no yes rempani for asphalt na omdi free odan be si asane filling station no omo fata asphalt na to aso emesi across junction aso when you bra no paper since baby otum for the ne hama ne bo kum honi yan no because acho more than 15 years so obenya kwan pan say eda so pan from across so enya kwan ketu awo and I first aguna so do to order NC da sempre for omutu wan na momai na me ko ekura de ne kra de amini kencha me ma Jane o sukura me chia no okay and afede ye nua be ma o Cyclone fast food okay our sprinters Kasapreko junction wadamfo ye nua adamfo am so Cyclone fast food de Libra. So funny na. O say krum Libra funny na. Obia kan tell say Libra. Okay. Ti ade atonani. Ade atonani. Ade atonani so enyo no na eyi. Ye na eyi ma no. Eyi akoye nkojankoja. Enti no say krum fast food. Ana Libra da foma. Zigi kan say ye. Na the way Zigi kan o man nka ko. E o say krum. Say krum fast food. Ye make say shedding why? Right. Shedding na ne kra no me kokra no so no ye ewempu Famisi beso ageko me madamfo me nua ba ne bibia me girlfriend me co-worker acho Dorin Dako na me na wa high FM abetifi okay odo so ne papa the bear 2 weeks ago no so ne papa I film Dorin papa da form Dorin Dako abena pokua mu na abena pokua danfo pa abena pokua so ni ma pokua hwene na danfo pa ne Dorin Dako okay me na wa high FM be so many years be 14 years ago Dorin Dako say you may why ache and then na be retire cry What's it? Beso ageko. Mr. Hitman yeko no my we me good friend back up a friend of Mr. Malik Awudu. One the wife Mrs. Joyce Ende. Omobedi into on naming ceremony. Baso. Nyame adoma 8 February ya. Ebekoso ewo World Missionary Church Madina Redco. Inti yesrado fone ebusuan se emreni dua 8 February ya Mr. Hitman. Inti yesrado fone ebusuan se edruwa
yɛntimi ɛmɛgya Mr. Malik Awudu ɛne ne wife Mrs. Joyce Ende ɛsiane sɛ award yɛ yɛnhyira nti Nyankopɔn adom mo bouncing baby boy ne ho ɔfɛ paa nti wei ne yɛsrɛ abusua ne adɔfoɔ sɛ mmerɛ no du a Mr. Hitman, fancy. Right, me that's Papa Power. Thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. And Yankopon Enka Obia Hon Yami Adoma Monday you bet to me Eshia Ujumedi so from 6 a.m. to 9 a.m. The DLFM no Enkoma wa wutie from Monday to Friday. As I can say, Enkoma executive producer in Shaba Kwadwo Samibi DJ Mario Edieko social media and so Kofi Taylor Ora Samuel Kwadwo Akwazigi B Bismarck Edu say the sports buyer with support coming from our program's head Mavis Ama Insha Silver Lady. And I mean Ora Charles Mante o America and I pay Nyankopon Sha Papa one more akoma swadi nyina embrem na afenso yenchia o sekrom fast food zigi adam for pa zigi ne konna krana hey Kwadwo Akwa hey zigi bi and then so yenchia nnuano muslim fo nyina ye be kwa akoye djuma ye be ko sala yakwa akoye confuse say Alaji settings man. Alaji dey. Settings man. Me dey say o wie kura no o chia because is that the way Hitman and if you dey bia hye atade say. Mate. Ya chia ye nuano muslim bi fo no. Mate me that's a pie from Hitman. Good morning and enjoy your weekend.